dilo di dutše stofong bagešo dilo di dutše stofong ka sona sebopego se nko re ke dire jwaleng. Moroka ke tle ka mo go wena mongaka ke moka ke no tšea sebaka se ke go fe sona o tamiše balli ba rena ke moka le go dumediša babogedi kua gae le batheeletše ka kakaretšo kua gae prof. Ya a ke go tamiše malome ka kapa a ke dumediše magoši baetapele baruti ba porofeta re a le tamiša mangaka setšo ka moka batheeletši ba motse community radio station re a ba dumediša ka mafaratlhatlheng re dumelang bana bešo re fihlile re ne le balli ba rena ba letšatši ba bošego bja lekgono ke ba fihlile ntle le go senya sebaka balli ba ga borena re a le dumediša ebile re a le amogela magagešo ke gona ka motse fa ke gona mo e leng gore le tlo kry-a tharollo ya ditaba tše e leng gore le tlile ka tšona balli ba gešo ke nyaka go no le botša se sengwe mo bophelong mathata a lena a tseba ke lena dillo di tseba ke lena ke nyaka go bolela lentšu le ke le bolelele le go balli ba ileng ba tla mo radiong kua moragonyaneng batho ba bantši modimo o ile a ba araba ka go ba bontšha manaba a bona batho ba sokotše ba tla mo ba kgopela thušo malome ka kapa batho ba palla ko go tšwela pele ka go kry-a thušo ka lebaka la gore ba kwa batho ba re be le ya kae radiong wa ile ya go nyaka thušo meloko le metswalle e kgona go lebelela motho a sokola ge motho a emelela a nyaka thušo re thoma go mo dula makgotla ra mo nyakela mantšu a go mo kwera goba ra mo nyakela mantšu a go mo kgeloša go thušo yeo e lego gore motho o a inyaka so ye ke e bonago ke gore batho ba bantši ba tlile pitšeng tše kgolo morago ba palela ke go phetha ditaelo ba sa lemoge gore modimo o ba lemoša gore batho bale ba lešetšeng morago ke ba bafe and then mantšu a bona ke ya a le bontšhang gore ga ba nyake go bona ba e ba le tšwelopele bale batho bao le bona ba no latela mantšu a la dira tšela so mo magagešo le tlo bolela dillo tša lena
dira tša lena di tlo hlabega gobane ba bangwe ba bona ga ba nyake go bona go eba le tšwelopele. So ka kgopelo ke gore ke kgopela gore ge le tlile mo le tlilo nyaka thušo ka morago magagešo le lateleleng go tšeo ka moka di tla beng di le gona, le seke la dumela go thibela ke motho o mongwe o a beng a le bona le sokola nako e telele a sa le thuše ka selo le golle a tle a re le be le ya ka e tlogelang go ya koo. Ke sera sa gago sa mathomo yena o Thobela ke ba ga mang ba gešo, ke ba ga Podile. Alright, re bolela le mang ba ga Podile? o no ra gore le ka no thoma go tsebiša gore ke lena bo mang ba ga Podile le tswa kae jwalo jwalo. Mapodile ke maphagwane ba tswa Senotlele. Ntate Podile o tswa Senotlele, re a leboga kgaitsedi yaka. Nna ke nna Dineo wa ga Podile ke tswa Pitiscral Bay Skimming. Kgaitsedi yaka ka fawe Ke Matlhatsi Podile ke tswa skimming mara ke nna Mokopane no. re a leboga abuti nko matamele tse le kopelwa. Ke Phakiso Podile le nna ke tswa skimming empa ke dula Kgobokwana. Re a leboga ba gešo jwale ka ge moroka a tlhalositše gore ke gona ka pitšeng tše kgolo ka fa nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio ke ngaka Moremi. Ge le kwa ba re malefo lokiša malefo di a jwale ba bola ka ntateo. Ge le kwa ba re laki volume e fase laki ga ba bonagale ga botse laki go dia jwang ba ra mogala bo ka mo ba gešo jwale ka ge moroka a tlhalositše mathata ka moka a tlo rolwa gona fa ntle le go tšhoga ntle le go se bolele nnete ge le botšišwa dipotšišo le arabeng ntwe le botšišwago. Ga re bitše maina a dingaka le ba porofeta le dikereke mo moyeng ka maina, ga re bitše baagišane ka maina. Ge e le rena re nnoše re le bana ba motho re ka no bitšana ga gone taba. Se sengwe gape magagešo polelo re lekeng go e yapeša re seke ra no se hlomphe polelo ka baka la gore sealemoya se se theeletša ke batho ba bagolo le ba bannyane jwale re lokišeng ka moganong gore ntho nngwe le nngwe e tswang ka moganong ga motho ge e fitlha tsebeng ya motheeletši e seke ya ba yeo e lomelago gomme ntle le go senya sebaka se sengwe gape re tlo go kgopela gore re berekele nakong nnete fela tafoleng e ka be e segiša e ka be e ješa dihlong e ka be e dia jwang e fela nnete ke yona e phološang motho mafelelong. Jwale ga go di molato moroka ga ke tsebe gore peleng nka ba bapalla setsopolwana se go ne le se o ratago go se fetiša mongaka. Nna polelo be e le yona e ke e boletšeng malome ka kapa gore ka morago ga gore batho ba tle fa a ke nyake goba ba dumele gore ba tle ba kwe ka motho o mongwe a ba ganetša go kry-a thušo. Thušo e nyaka ke bona, mathata a tseba ke bona, batho be ba lebeletše le golle ge ba kry-a thušo batho ba thoma go ba le dipolelo. So ka kgopelo ke gore batho ga ba dule go se ba se kgopetšeng. Thobela re a leboga kgaitsedi ya ka mowe batamela le kopelwana le kapa ba le batametše go wena ke moka o re fe ditaba tša gago gabotse ka botlalo o e tla le tšona gabotse o e tla le tšona o e tla le tšona gabotse fe go lla se borala mampi a re lapile melela Thobela. Okay, ke rata go dumedisa batheeletši ka kwa gae and then le ntate Kakapa le ntate Moremi thobela mama. le babereki ka bona. Thobela Ke tlile mo pitseng tse kgolo ke sa tle le go nyatsa. Se e no tšho o ganyane fela ngwana gešo re tla go bitša ge e le nako a gago go laelele ngwana o ka mo gore mo pitšeng tše kgolo o gomole pontsenono ya tswela pele kgaitšedi ya Ke tlile ka mo pitseng tse kgolo ke sa tle le go nyatsa goba go poula ba bang. Ke tletse mathata a ke a kry-ang mo bophelong. Sa mathomo ke kgopela go bolela gore ka mola gae go ne noga
Go na le noga, noga e tswa ka mo fase ga stofo sa malahla. Then go bile le modiro gore re tsebe gore go ne noga. Go bile le modiro wa ngwana gešo wa boraro. Modiro o na re wa o dira o re memile ka moka re bana ba gešo ke dira mophaso wa ditebogo. Okay, ditebogo a ra kgone go utlwa gore ke ditebogo tsang mara o re ke ditebogo. Go bile bja go dirile modiro o mo botse. Ga ba le modiro wo ra re sa re dutse after modiro wo e le mantšiboana gwa tlhagelela noga. Noga ye e tlhagelela ka mofase ga stofo re ntse re dutse. Noga yela ya tlhagelela. Noga re re noga. Ngwana la gešo a re ke kgopela le se ka itshwenya. Sa tshwenyeng noga ye ke noga ya badimo. Badimo ba dumetse ba amogetse gore modiro o tsamaile pila. Ka moka ga rena sa le re no ntse re lebeletse gore noga yona and then noga yela go tswa ga yona ka mola a e dire motho selo a e senye felo e no tswa e a bina ebile e theogela ka kwa kamoraneng ye nngwe ka mola ya ko tlase. Then noga yela ebile e buile gona ka mola nna sa le re phuthile matsogo ka dining room re lebeletse noga. Se se utlwisang bohloko ke gore e rile go boa ra re e bolaeng. Ba re aowa a e bolaiwe ke noga ya badimo. Badimo ba thabile. Re tlogetse ka nnete noga yela ka moka re adile ka mo dining room ka moka re robetse ro robala ka mo dining room be setse re adile. Ke kgopela go tsenaganyana ke ngwana o mofe a reng ke ya badimo? Kwa gešo wa boraro. O ka yena? O Mokopane. A se o ba le mo? O kwa Mafelelo. All right, ya o ka tswela pele ma. Nna ke first born. All right. Ke thomile wrong. A ka ithoma pila go tshwana le mo cliping. Yeah. Re ditlogolo tsa ga Podile. All right. Mmago rena o robetse re bana re le bannyana re le 4. Then o ke bolelang ka ena ke wa gešo wa boraro. Okay. E le gore a re ke reng mare e tšee gona mola nogeng ya go bina le robetse ka dining room o tšwele pele ka yona. Okay. Noga ya bina re ka moka re dutse. E bina jwang noge? Ge e bina e no tshela-tshela. Le ntše le lebeletse? Ya tshela-tshela noga ke noga yona ya tshela-tshela. Nna ba ntsosa ebile nna ke motho wa madila gantši. Ketse e bina go se ne koša noge e no bina. O e no tla mo go lena ya bina ya boela ka stofong. A e kgone go fitlhelela mo go rena. Rena re ka dining room yona e ka kitchen. Stofo se ke bolelang ka sona se ka mo kitchen. Ke sa malahla se segolo se se ka. Yeah. So a gona gore e ka tswa ya namelela mmoto ola ya namelela ka mo go rena. Nna ebile ba ntsosa se tsoga bona noga yona noga e tswile. Noga ke thomo phafoga. Ke phafoga mola ke robetseng ra dile fase ke re okay noga ke noga. Ao ba re noga yona ya bina mara ba re badimo ba thabile. A se noga ye kotsi. Ke noga e leng gore ka gore ngwana ga o dirile mmereko wa ditebogo badimo ba thabile. Ke ka mokgwa ba e tlhalositseng. Ka tswa mo nogeng ke go botsa gore ntate Moremi ka moka ga rena re robetse ya boela gona ka mola stofong. Ka moka re homotse ra e lebelela ya boela ka mo stofong. Ka moka ga rena re ntse re phuthile matsogo le ge e le gore rena ba bang be setse re kwele ka madila mara re kgonne go e bona gore e boetse ka mo stofong
gona ka mola e tswileng ka mo teng. Wa tseba gore ke nagana be re le more than 15 or 10 ka mo dining room. Dining room ga ke kgolo. Re kgonne go robala ka mola go na le noga. Wa rileng a re e bolae a gona. Ne? Re robetse ebile re tsogile. Ge re tsoga na le bana ba gae ke wo wa mafelelwana le wa ntshala morago. Re thoma go e seka-seka tabe gore why gante noga e tswile ka mola motseng o la ga koko. Noga e tswa bjang ka mo motseng wa koko e tswa kae? Why ngwane wa gae a re ke noga ya badimo? Okay, ka moka ga rena re concludile gore no a re amogeleng gore ke noga ya badimo. Re amogetse. Ka June, July re rata go eta ga koko ka dikolo di tswaletswe. Ka June re ile gae ge re fihla gae ebile ne ke founela ke ena ngwane wa gae wa boraro a re se tla ya ke mo gae. Ke tlogile Kgobokwane ka namela ka ya gae. Ke fihla gae ke dutse 2 days 3 days noga yela shi yona ya tlhagelela gape. E tswa ka mogare ga sto bjale ke e lebeletse straight ka moka ga rena and then go na le batho ba mo motseng. Ba mo motseng ba e leng gore ba kgona go bona ntho engwe le engwe ye e diragalang. Inyoga ke batho ba ka motseng. Ke ra hai bjale gona e tla dibedi nna ke a e bolaya. O wa gešo a re he ske wa thoma wa bolaya noga yeo. Wa bolaya noga yeo ke moka sesi ke hwile. O bolaile nna. Ka thoma go se understand gore ka gore la mathomo noga yela e tswile ba re ke badimo. Gone jwale ya tswa. Ge ke re ke a e bolaya ke re noga e ka se dule ka mo ntlong ya dula le rena ene ra robala le yona. Ene re sa tlo robala a se letsatsi la rena la go boela morago. Sa tlo robala le yona still. A re skebe wa thoma wa bolaya noga yeo. Ga a bolela so o tseya founela mmatswalage. Mama wa mona sesi o thomile o re nyaka go bolaya noga yela. Mme ola ka mokgwa a rabileng ka teng o no re a skebe a thoma a bolaya noga yeo. So ke tlhoba boroko ya ka yeo ya noga gore why re phela le noga gae and then re ra e bolaya e skebe ya ba ska dumela gore re e bolaye. Re bolela so noga yeo e sa le ka stofo. A e sotswe. Okay. Then re ke tswele pele. Ka noga ke fitile. Ka 2011 okay mama o tlhokofetse ka 2011 ka 2010 mama ka o tsamaile ya thwasong. A yo thwasa go sesi ya gage. A re mola ile thwasong tugu a tseya a ke tsebe ke dikgwedi tse kae. Mara mama a boa. A re mola a buile a re Ramakala o tsena gate-ing sho ena ka masela. He nna ne ke mmitsa mane gane o dira bjang wena o ka masela. Re nna ke tšhabile. He wa tšhaba goreng o tšhaba thwasong. A re aowa ke lapile. O lapisitse keng a re aowa ausi o no ntshwedisa mabala. Ga nyake ke nwa bjala ga nyake ke kgoga metsoko. He ausi ya ka o mphetosa ba re keng sebereki sa ka mola ga gage. Ka re no ka gore o tšhabile thwasong re tla reng ka nako mokgekolo gae ba sa phela koko. Re tlogetse mane a buile thwasong ra nna le ena ga go a feta kgwedi tse 2 tse 3 or tse kae or maybe ebile 6 months ke nna ke phosang mama mogala ba wa mamogolo a robala. Mane a re nka se tlogele mogala ba ramogolo wa ausi a robetse ka se yo mothega. E re ke tsamaye ke kwa ko thega ausi.
ke mokana re mo dumeletse a tsamaya setse a tlhobotse masela la gage gale. O tsamaile ya kwa polokong ba bolokile ba phetha e ba fetsa ba boa. Sa se maaka ke gore ba rile ge ba boa Magorena o rurugile maoto. Maoto a o rurugile maoto o rurugile dimpa ga a fitlha re re he and then wa ruruga maoto o palela ke go tsamaya o naba o dira bjang. Mane a re no ausi ke rile ke re ke a suela ge re phutha. Ka suela ka mola go na le dikhudu. Difudu. Dikhudu. Okay. Ka suela ka mola go na le dikhudu. Khudu e one ya timella. Go na le tšhimo e kgolo so. Dijarata tsa kwa di na le tšhimo e kgolo. Khudu ele a timella. Ke rile ke bula lesenkana lela la ka mo go dulang dikhudu ke re ke a suela ka lebala go le tswalela. E one ya tswa. Then ausi o ile a nkomanya gore why o buletse khudu tsaka. Ra re mane a se e leng gore e ka boa ya go rurugisa maoto. Why o rurugile maoto a re le nna ke tsebe. Šenke re sala morago ra e tlogela until re bona gore motswadi o ruruga go tswela pele. Malome o monnyane na le koloi ra bitsa malome o monnyane ra re kgopela o re felegetse somewhere. Re ye go check-a gore e ka ba bothata ba mokgekolo ke eng why a ruruga maoto. Re ile go yo hlola ko re yang go hlola gona re fihla mongaka wa gona a re le tswa go thwasa ko kae mama. Ka nako na opelo a sa kgone go bolela mara re tsamaile le malome o monnyane ra tsamaya le morwa malome o monnyane o mogolo. Rena ra mo arabela ra re tswa go thwasa go ausiago. A re mo o tswang go thwasa gona ba ribegetse seaparo sa gago ka khudu. Bana re thoma gopola mantswala gore kana o rile ga a boa re ke buletse dikhudu. Re na le malome o monnyane re na le morwagwe o mogolo. Ra e tlogela a re nka mo thuša. Ka nnete o re file ditaelo ra boela gae ge re fihla gae re check-a gore re ka mo thoba ra mo tšhatša ditaelo tsela ba re fileng gwa pala. Gwa ba o ka re napile mala a gage a ruruga worse. E ba o ka re ke motudumpana khudu ra mo tseya ra mo isa sepetlele. Ge re mo isa sepetlele a re šia nako e telele. Mokgekolola o ile a tsamaya a re šia mara rena a sanke re botsa mamogolo gore rena ile ra tswa go diragetse so le so go tseba malome o monnyane le morwagwe. Ka nnete mama o robetse ra mmoloka ra mmeya ra re go mmeya ge re boa polokong mamogolo ba le gona. Mamogolo re ile re boa polokong a re Dineo tseang diaparo tsa mmago lena tse le reng ke mmerekile ka tsona. Pele re thoma gore di tsebe why mamogolo a ka re tseye diaparo tsa mmago rena tse re mmerekileng ka tsona jwang. Ka gore rena ra hlalosetsa mamogolo ra no e tseya gore mamogolo o boditse ke abutage o monnyane. And then o ka re ke tshetse ke tlo boela morago ya mama e fetile e feleletse gona moo a šenke re hlapa a šenke re dira selo ka funeral mmago rena ba gore re no mmeile e feleletse gona moo. O ka re ke tlo e busetsa morago kwa nogeng mo go nogeng gore re be le concern ya gore re tle ka mo pitseng tse kgolo ke taba ya gore malome wa rena o mogolo o rile a tso boa thwasong kobela ya gage ya re biletsa ka mogare ya re mo go rena ya re
bana ba ga Podile ko kwa lena na phela ka dinoga. Ga Podile ba phela ka dinoga ko ra ke tlo hloke e fihla. Rena ra thoma go ba ditsebe bana ba mamaka le bana ba malome o monnyane re thoma go questiona malome o mogolo gore malome wa e tseba tabe ba e bolelang a re ee motlogolo ke a e tseba. malome o mogolo ko Ke bolela ka malome o mogolo. oho Eh. ya Malome a mogolo a re ke a e tseba ke itshetse mola mo tabeng ya noga ya skimming. A re ke a e tseba motlogolo noga yeo. Okay Kobela e re ka mo motseng o kgale go phelwa ka dinoga le mokgekolo wa motse o ile a tšhaba a yo tekagela motse a gage a tšhaba noga tsa ga Podile. Ke nnete re a tseba koko motse o la o agileng kwa o tekagetse wona a tšhabile ka motseng wa ga Podile. Bjale rena ka gore re concern re botsisa malome gore malome tabe Kobela e bolelang ke nnete na. Malome a re yes ke nnete ka mo ga Podile re phela ka dinoga ebile le gone jwale go na le noga ka mo lešakeng. Noga yeo ke kgolokgolo e katile lešaka. alright a re apeele go butswa maobane ke bone o ne setšhaba ka kua lekgono se tlile ka taxi. Malome taba tše se se ya di bolelang le ya di tseba e sentse tsotlhe ke di itse mola le mola ma ke di itse tsotlhe. kudu ke bolelela e a reng le a tseba gore ka kua ga Podile go phela ka dinoga. Ne ga e ka tsela eo noga e nna ke ba pakelang yona ke ba kgala ba berekile motse ka yona lešaka la diphoofolo ke tsebang ka yona. Lešaka le feta le motse ka go kgaiwa go ka mokgwa nna ke le ke gola ke ra gole ka teng. Le ke tseo di ne di berekisa ke bakgalabe nna ke di tsebe ke dilo tše e leng gore sa le di apela ke bona bakgalabe mo lešakeng. Ke tlhatsetše tabe gore e gona morago ga gore e re ke tswele somebody a mpotse le ngaka a re monna motswela geno o le o berekile ka pheko e bjane ka re ke a dumela mo gore bakgalabe ba ka be ba dirile bjago le ka e amogela tabeng. Kobela ka ga a tlo bolela ka tabe a re ntho e bjana ka e gona ile ka e amogela gore e ka ba gona go ka mokgwa ke e tsebang e le ka teng. Nna ka mahlo a še ke bone ka re ngaka e ya go mpotsa gore motswela šakalela le berekile ka noga ga a kgolole gae o kgauso ga se kgale ke buile gae nna ke first bone ka mogae ke tswele ka gae ka wa ga motse wa ka ke tlisitswe ko motseng wa ka o ka ponywa lele ba mphile ba boletse le nna ba re monna tama kgopela tshwarelo boele ka gae ka re mokgalabe wa la gore le tlogetse motse ga o sena motho ga ka ira phoso ke ile ka phopota ka boela ka gae ka gae ga botsege le bolela tabeng ya lešaka ke ge bakgalabe ka nako la kgale ba bereka mašaka ka stopa gore go ka utswa stopa sele se tle se kgone go tana mara kry ela ya go bereka ka stopa ke ge ba berekiša tše di hwileseng tše di phelang so ye se se ya bolelang ka yona a re noga ya ka gare ga stofo e ya bina e a phela le ya e tseba yona ga ke e tsebe a le e tsebe mara nna ile ga ba e bolela ka no nagana gore bana ba tlogetše motse wa koko wa bona o nonnoše le ga e le gore mohlomong mokgekolo a ka ba nane le ntho e bjana ka eo ga ke tseba ke ne bohlatse bo feletseng ka taba eo mara ka baka la gore motse ola o nonnoše noga e ka se hlokege ka morago noga e ka se hlokege ka mogare ga ona motse o mongwe le o mongwe wa go se dule motho o ne noga di nyaka go e bea jalo ke nyako e bea bjago gore metse ka moka ga yona ye e dulang e nnošine dinoga solanka go nna go sena motho go tlo tlamega go tlonkela
a fatafata mo a fatafata mo teng a tsena ka gara ntlo ga o ka ba le go tlo ka mo ntlong noga e tlo tsena and then ya be ya dula ka mowe ya ba ya be ya re ge di-family di tlile ya tswa ya bina ya be ya bona le ke batho ba mo motseng gore go ne noga ka mo boa ke ne botlhatsi bo feletseng ba gore nka pakela gore ka dira dilo tse bjana ka tseo ne nka se kgone paka dilo tse bjana ka tseo ntate ka kapa aowa mara se ke se tsebang ke gore ge motse o nna o nnoši dilo tša go tshwana le digagabi solang ka magotlo a kgona go tsena mo motseng di ka ba gona ee but ga ke ne bohlatsi bo bo feleletseng ba gore seo it can happen nna ke sotse bana ba baka ba ke ditlogolo tsa kgaitsedi ya ka bana ba mma go bona ke las bona ka mo gae nna ke mogolo wa bona ka moka ke ba sotse gore ge koko wa bona le mma bona šino a robala ba tlogele lapa la koko wa bona le nnoši ba ye go batswadi ba bona go tatago bona ka moka ga bona ke ntho e ke ba sotšeng ka yone ke buile go bona ka ba kgopela ka re man ke ne le bothata ka gore le tlogetše malapa a na nnoši ditlogolo tsa ka a re kwaneng a se kgale ebile ne ke bola le bona ka ntate Morena malobanyana moo ke nkatelane le bona ka baka la gona motsong ke ba kgopetse ka re bonang ke boetse ka gae ka gešo lapeng la kokwa lena taba ye ya lapa le ke e boima nna a ke sa bereka lapa la kokwa lena šele le tlogetse le nnoši fa gomme lapa le le tšhetšeng le nnoši a re kwaneng ke rata go ngatha motse ola ko iše ka gae go tšea motso ee ka re bagekolo ba le ba kgalae ba bona ba nkgopetse re ke boele ka gae ba le ba mpušetša ka gae ba tseba gore a ke bereka ke ko wa ga motse ola bona kang ka re nna a ke bereka nke o e sware mo malome ee o kwagala o re wa mathomo ka lapeng tamakgoši go ra gore o morwa wa mokgalabe o o mogolo mogolo o ngwana wa monna a nnoši kapa wa lesogana a nnoši ka mogae ne re le ba bararo bana ba banna lasbon ya mokgalabe ya lesogana e kae e robetse sabeanyana e robetse sebeanyana ee and then why ba tshela o mongwe ba ya kua go wena gore tlogela lapa la gago o boele ka lapeng ko morago and then mo e leng gore bana ba gago le bona ba tlo hloka ga bo bona mo e leng gore re a tseba gore ge lapa bofejane bo ile ba robala kapa go sene ngwana wa moshimane ka mogae lapa le nyalelwa ngwetši ya lapa ga go thwe ba le ba kua godimo ba tlogele malapa a bona ba tle ba age lapa la mokgalabe ke tlo kgopela gore ausola a tle a tsene a buti ke eng le lena ke ngwana bona ke ngwanaka ke firstborn ke firstborn ya gago warra nko bušitse lekopelwana le ka mo go warra ka warra se se ya go mo o bolela mmage ke mmage ee mmago mo o bolela ka noga ye e leng ka kua pitestrala ga kokwa lena kapa ga kokwage ye e leng gore ga ya bona ke ena a nnoši e tloga e bone ke ba ba mmalwanyana o tsebang ka yone nna self a senke ke e bona ka mahlo a ka phumara e be le gore be ke le gona kwa gae ge ba e bona then go a diragala le gore le nne fihlile go nna taba ba mpotša gore gape noga e tehlageletše e bina so ema gona mo sesi ema gona mo le kopelwana la le mo go sesi mo kgaetšedi ya ka boela ke yone ga nnyane o kae ke teng le kae ba alright sesi ya go mola o bolela ka noga ye e leng gore e ka fase ga stofo kapa ka moraga ga stofo kua ga kokwa lena ye e leng gore noga ye o ka re ke sebogwa ge e bona batho e ya tswelela ebile e ba le mebino ye e binang ge noga e swanetše e bolaiwe go ne ba gana noga ye e bolaiwa o tsebang ka noga ye okay ntate ka gape gopele o tlhalosa story sa nnogane se se ka di-4 tsa November o rile ena o nyako leboga badimo a kere and then a ra yo leboga badimo
o nyako phatlhetsa kokwaka o tlhokofetse mama ka o tlhokofetse so kokwaka sa lempa a tlhokofala a se bere le bitleng la gagwe sentse a tlhokofala 2012 ka di 14 tsa August a se bere le bitleng la gagwe and then ra re a rieng le bitleng ro phasitsa koko cause mama yena o mo gaufi o gona ko skimming kwa koko mo snotleng so ga ntšhere ya mabitleng re ya skimming because le nna ngwana ka o tlhokofetse o ko skimming ngwana ka wa mathomo okay sharp namile ra tsamaya ra ya snotlelo ra yo phatlhetsa koko se siaka wa ntshala morago o gopetse a re badimo ke gopela le iponagantsheng akere and then ra re boela gae lata re feditse o phatlha wa tla ausi o mongwe a re motsebi o ka re ke mongaka ore ke moprofeta ke sure sesiola la tsamaya le batho ke motsebi le nna ne ke thomo mmona namile ausola o botsa sesiaka ore go tlo ba le semaka se se tlo diragalang ke sesiola o botsa sese namile mmatswale wa sesiaka o rile a tswa a ya ka mo kitchen go gae go na ke motse o le re nga nne motho o na le mikoti ntlu ka mo so re rile re le pakso tsa ngwana tswela go ntle re ntse re le ko gae belo and then during the week rile before during the week Number. okay. nako re ya ko gae during the week re ilo prepare for go leboga badimo nna le seseka re setse re ba babedi ra kolomaka se se na re ngaletse ene se se o na le problem ke tlo itlhalosa problem ya gage and then ra kolomaka ntse re kolomaka gape go na le rakanyane nngwe mola mo khoneng namile ke botsa se sentse bokere a re tlose raka ye ro itsentsha ko kamoreng engwe ya kokwa ka ya badimina le ditlhare namile a re tseya raka ela ra iphusha mo rakeng mola no go na le moshima and then ke botsa se sentse bokere a re reke cement re zame go thiba mikoti e ileng ka mo ntlong because mikoti e ileng mo ke mentši a wa ka nnete ra reka cement ra thiba lola moshima re zamile o thiba but a se bo thibege entse re ntse mosadi ola o tlile a re botsa ka mokgwa re botsang gore go na le ntho e tlo diragalang and then matswala se jaaka o rile a ya ko kitchen batho ba tletse ba ko ntle o rile a ya ko kitchen o re noga namile wa golla mola o bitsa sisa ka gore e tla keno namile wa tla sisa ka fitla mola ore ko wena ore tla o bone ba ntshala morago o re tla o bone namile a fitla ore e bane noga namile ba re mosadi ola ore ke le boditse ba bitsa mosadi ola a re ke le boditse gore go tlo dirala noga ya badimo a enya ke mashata timang music because ne ba letsa music a re timang music le ko beng batho ba and then o e buledise wena e tlo tswa ka mo mokoting ka nnete go diragala bja noga ela ya tswa ka mo mokoting e boledisa ke man noga e mosadi ola o rile se sa ka e buledise se se ya go wa ntshala morago number 3 no a e bolediše a reng a e buledisela gore ke koko leboga badimo ra go bona koko re ya leboga o te ponagantshitse ka noga and then ga a fetša go e bolediša ya boela ka moleteng ya tswa ka mo moleteng ne di ka mara molete ya tswa ka mo moleteng gaitšedi ka ema pele noga ye e bonagetše ne ile ka mo moleteng e bonagala jwang e le ka mo moleteng ne ile ka mo moleteng e bone ke mmatswala sese aka e le ka mo moleteng ba bitsa mosadi ola a buletseng a re le tlo bona motlholo nambile ba botsa o a dirile a re o leboga badimo ba re gopela gore o tle o e buledise e tlo tswa ka wena okay nambile ola wa e buledisa gore koko ke ra le bona re leboga badimo eng awa gona mowe nambile noga ela ya tswa noga ela e tswa mosadi ola o re ko sisa ka gore e nyaka go ya ko kamoreng ya badimo ko gae go na le kamore ya badimo ya koko ere o nyaka go ya ko kamore ya badimo mara e ka se kgone go fitlha ka gore ka kwa go robetse batho ene ka nnete ne go robetse bosesi ne go robetse sesi le mosadi o mongwe ba gona kwale a re batho ba ba leng kamora go na le motho e seng wa kamoga ene ke nnete mma go nnana mmatswalo wa sesi ya go tsebile buang gore ka kua ntlong ya geno go ne le mokoti o boditse mokoti ne ntse e le gone o tsebile gore go tlo ba le semaka ka lebaka la mosadi ola re sa mo tsebeng a tlile a re botsa okay ditaba ba di file mmatswala sesi yago lena ba ka gae le kae re le gona di a setle go lena le ya go mmatswala di ile ko mmatswala because rena ka mokgwa rena re four so gantši re communicate re le four dilo tse dintšhi bo malome re no ba include if like re feela gore
re dira something a re ba begeleng fela mara gantši a re ba involve go bolela nnete. okay tswela pele. So after mola awa ya tswa ba namile mosadi la rawa ke le boditse ka re ke noga ya badimo. Noga ele e rile e tswa ba re e nyoko ya ko kamoreng ya badimo. Mare e ka se ye ka gore go na le motho e seng wa ka mogae ene ka nnete ya jika e rile e jika before e jika ya ema ka mo kitchen mo senteng ya bina. Noga ya bina. ya bina jwang so Tlhogo e nna straight mmele wa o no shikinyega ya ya bina ya then ge e bina so lena le riang re lebeletse re maketse ka moka. Re lebeletse a re le maketse- phaphathe ka ge ba re ke ya Aowa. badimo a le dire selo e no ba re ke ya badimo le lebeletše ya bina. gona ka mokgwa Mm. next namile a šile e felela ka marastof. So ntho o makatsa ka noga ke taba ya gore noga a e gole. Noga ele e phela e le gona ka mokgwa. wena o e bone magama kae Nna ke e bone ga wane. lona tšatši le Namile bo setse ba buile ba e bona gape. right wa tseba gore wae moroka ke be ke botšiša abuti ebile ke boa ke botšiša le sesi a ke nyake gore e kwagale mo bathong le meloko le metswalleng o ka re wola o bolela maaka o bolela dilo tše e leng gore ga se nke dino ba gona di bone ke ena a nnoši. Yeah. ke e direla gore le malome wa mo a e tsebe mohlho mongwe ebile ke mathomo a ekwa ka yona mara go be le something ka mogare ga kgopolo ya gage ya gore wola ga a lore ga a hlakana tlhogo o bolela nto e leng gore e gona ebile go ne le ba ba e tsebang a kere ke ka baka le o boneng ke botšiša abuti ebile ke boa ke botša sesemo jwale ke no thabela gore o e tlatseditše. And then secondly bana ba malome o lla ka gore ba tswile ka gae ba sepetše gopola gore bana ba morwedi kapa morwedi e ka se tsogile ebile mošala lapeng ka lapeng la batswadi ba gage mafelelong be ba swanetše ba tle ba felletše ba etswa ka mona lapeng la mmago bona ba ya go nyakela mmago bona stan gore ba kgone go ba le ga bo bona ka baka la gore ba ka se tsogile ba bile le ga bo bona ba sene ga bo bona. So malome taba ye a e botswang ya gore o swanetše a tlogele motse ya gage kapa a rutle motse wa batswadi ba gage a tsoše wa gage a o hlakantšhelo wa gage ga se nnete ebile a sekebe a e dira a sekebe a e leka. ke dumelelana le go ena le gore malome a rutle lapa la gage a boele ka ga gage goba a rutlela batswadi a leiše ka ga gage ka mare malome a kopane le bo morwa rrage le ba ba leng gona ba nyale ngwetši ya lapa la mokgekolo le tuke mollo lapa la mokgekolo le tuke le bona ka lebaka la gore ge malome ke first born ga a ne right ya gore e ka ba mošala lapeng mola go ne le bana ba masogana ba batlang ka morago ga gage. yeo ke nnete gobane mosadi wa malome o swanetše go ba le motse wa gage ene theresho re swanetše re o nyaka ngwetši ya lapa fela ngwetši ya lapa re o iša ka gare ga lapa le e leng gore go ne noga magagešo modimo a ka se tle go te tšweleletša go lena a te tšweleletša ka sebopego sa noga a go kgonega a go kgonagale ene noga ye ge ba re e tswile ka stofong e ya tswa e le bantšha ka kamoreng ya mo beng go robala mokgekolo e nyaka go ya ka mo e beng e dula gona e tlhabile ke gore o mong wa ka mo gae o mong ga se wa ka mo gae ya boa ya boela ka stofong ra be ra robala nayo noga ye gape ke bothata taba eno ditaba tša ka gae di tshela lena bana ba ka gae di ya go mmatswale wa sesia lena le le gona bo malome ba le gona di ya ba tshela di ya go botswa mang mmatswale ga e tla le yena o riang o wa makala wa ikwešiša so a ge malome taba e lebe yang ka mokgwa le bjang ka teng taba ya noga ga ke rata go tsena thata mo go yone ya ka re ke a e botswa nna ka matlho ka še ke e bone kare ba rile ba mpa yone ka no nagana gore lekgagešo lapa la lamma le šetse le nnoši le setseng le nnoši magotlo a gona ka gae magotlo a gona ka gae solang ka magotlo a le gona re ka nne ra nagana re boloi bo ka no ba teng
mara le magotlo ka take over. Mm. Ga ke gane selo ke amogela. Mm. Taba e le bjang ya gore motse wa mma le tate ke ka o dulela ga ke eme le yone tate ka kapa ke ganana le yone. Bakgalabe ge nne ba ntlogediša lapa la ka gore ke ye ka gae ba nne ba sa gape. Ge mporofeta a tla go nna mpha ditaba tša gore ke ye ka gae o ne a sa gape o ne a feleletše. Taba ya gore lapa la mma le tate ke le tsoša ke sa tle ke sa bereka gomme mma a ne le lapa leo a tšereng masenka mokgalabe ge mokgalabe a šino a robala mmane a thuba lapa la mokgalabe a mologane o tšea kae dilo tša go tsoša lapa la mokgalabe le mokgekolo tata go bane basadi ba ba kae babedi and then wena lapa la geno ke le legolo go ba ke le lennyane le legolo lapa la geno le sa le gona ke lona le ba nyakang gore ke le tsoše le legolo la mmane le kae la mmane o le thubile ena self ge tata a šino a robala a tsamaya ke ena bakile bothata ba gore mokgalabe a lwe ntwa ya maakatlana mane gore motse waka ngwanaka. Ke rile ge ke thoma ke nna mofatshe ke botšiša taba ba re go diregile bošaeng bakgekolo ba ne ba sa tshwanela gore ba phatlalantšhe motse wa tata lena wa lapa le lennyane okay mokgekolo wa lapa le lennyane ke ena a dirile mošadi gore bo be wesna mmane ande ke lekile go rapelana le mmane ge a senya lapa le kare mmane se thubi motse o kare nna le bana ba gago motse o ra o tlhoka. warra ge ba re o tsoše lapa ba ra lapa la mosadi o monnyane o mogolo la geno la gešo la mma a le gona bana ba le ba bolang ka lona mma le tate ba mologane ne tate le mma e ne le motho le motswalage onke tate ka gape tate o nyetse motswalage ngwana re malome yage tabeo ebile sport go thata gore batho ba babedi ba ba mologane le gona ne sentse le ntwa mara ba e rarabolotse ka gore gona ano mokgekolo o ga tla go nna o tlana le tate mogala bo ga tla go nna o tlana le tate kore o tlana le mma a re dieso malome eo e tlo hloka tlhahlo e tlo hloka tlhahlo e tlo tswelela ga botse ga e tsede ka o emishe letsogo mola ga e tsede ka nke o tsene ditabeng re re boela ka mo malome re before o mtsentsha tate ka kapa ke rata go tsena mo tabeng e ya motlogolo taba e ya motlogolo ya noga ntate moremi o berekiša moya nna ke berekiše moya ke berekiša ditaolo. Ntate moremi o ne le permission ya go e sensara a e bona semoyeng gore go direga eng bagale ba tla theolola dilo ba bona ga e le gore go na le sephiri mo nogeng tshwanetse se tologo mara ga ka mokgwa ba e belelang ka teng ditlogo ke ne le pelela gore ngwana a bo bona o intutete mo tabeng e ya noga o itse thata nke re ka mo malome nke re ka mo ba emishe letsogo kgaetse diaka tsena ditabeng no e re ke no e araba ka pelanyana ya malome ya gore re nagana gore kgaitsedi ya rena o ngwana bo rena o ne seabwe rena go bona noga yela a ra nagana gore o ne seabe re tlabile ke ga re ska e bolaya ke mokana yena a hwile mara rena ka bo rena a re nagane gore o ne seabe re no tlaba ke ga re le skebe la bolaya noga yela ke fetisa yeo fela and then be ke nyako bolela ka taba ya lapa la koko bo malome ga bo bona ke senotlelo okay ba rile ga bo bona then mokgekolola a tlogana le mogalabe a yo wa gagagage Pitiscral B ga yo wa gagagage o sepela le mmago rena a tsamaya wa gagagage a šia lapa lela lapa lela mogalabola o ile a robala koko o tsamaile a yo boloka mogalabola gagage le mosadi a bobedi ba le gona because yena be ile mosadi o mogolo o ile a yo mmoloka a ba mo roulela a boatla a roulela ka mo motseng wa gage o yena o agileng le mmago rena then no malome ba dula mo a dulang motseng wa gage a tlela ke tse di motlelang gore boela maropeng a tatago
o ile ka nnete maropeng a tatage then gone jwale o re ka mola motseng ola wa koko o kgopela masenke a gopela ke mang kgopela ke malome ko lapeng la mo Pieterskraal lapeng la Pieterskraal le koko a tswileng ka mo lapeng la gabo bona a yo tekagela lapa la gage a na le mmago rena ka mo re goletseng malome o kgopela masenke wa kgopela go mang go rena re re mo go malome re kgobokantshe ka moka re le ditlogolo ke bana ba malome monnyane ke bana ba mmamogolo re kgobokantshe o re o kgopela masenke a ka mo ka se kgone go a kry-a re ke kgopela le nthekele o fitše ka se kgonagale re mmotse gore a re bereke malome motse ola ko re o tshepileng ngwana a sala nna morago a nyalwa o ntsheditswe magadi ga a tlo hlaba o hlaba kae magadi a ngwana wa geno a tswetse kae ka mola lapeng le Pieterskraal bo malome ba le gona a rera ke bo malome okay le a ka tswetse gona ka mola a rera ke bo malome ka moka a tswetse ka mola alright ke bone kgaitsedi ka emetšheletso go mola ke nyaka re rumeng e se kgale okay nna ne ke bolela taba ya gore re tlile botsebotse re tlile ka taba ya noga le yona e ya bo malome and then le taba ya sesiaka o na le bothata sesiaka wa nwa sesiaka o na le dikoloto a ke tsebe gore o dirang ka tšhelete gore ke mashonisa gore ke eng a ke tsebe tlhokomela matsogo mo tafoleng okay sorry gore o tsenetse mashonisa gore ke eng ra zama gore re nyoko mo thusa mara a re kgone la tseba gore bana bešo a ke re go ne le mathata a ka gae a lapa and then gwa ba le mathata a batho as individual so go ne mathata a batho a e leng gore a ka hlola ke mathata a ka gae a lapa go fa mohlala ge tsamaišo ya badimo e ka se sepele gabotse go botšišana ga bona le go lwa ga bona le go nyaka go lokiša dilo ga bona go ka fetša go senya maphelo a batho ba ba phelang mo fase and then taba ya lapa la Pieterskraal le lapa la Snotlele e tlo nyaka gore le tle le bone mokgalabo ke kgatla ko gore le malome ke motho wa badimo and then tše dintša dilo le tlhahlo ya tšona ke nagana gore o wa di tseba ke kwa o ka re ba re koko be e le ngaka o ile ga a thota Senotlele a thota le ntomba ya gage goba ebile ngaka a le Pieterskraal o bile ngaka e le Pieterskraal a ke tsebe moroka o e kwa jwang ke tsena ganyane malome ka kapa taba ya ka mo ke a ikwa malome ke theresho o swanetše o tsoše lapa la mmago gobane ngwanenu o tlile o sokola batswadi ba gago ba tlile o sokola ge ba ka se be lelapa la bona ke la batswadi le la gago malome le swanetše le be gona o otlwa ka dikgati ka ge o le o mogolo e sa le maekarabelo a gore lelapa le lennyane le tle le tsošwe diphoso tše di dirileng ke batho ba bagolo ba di dirile ba sepetše a ba sa le gona go dišetše le lena lapa la mmamogolo le lapa la mmane le swanetše le tsoge gobane lena bana ba mmane le bana ba mmamogolo le gahlane go gahlaneng ga lena gore re tlhalo yela ya makgekolo ga e sa le gona gobane lena le gahlane ene le bitša ka fane ya bomokgalane ene bana ba swanetše ba belega ga bo bona mo ba yang go direla manyalo ba yang go direla ditebogo le tše dingwe tše medimo ya bo bona e ka dinyakang koko be e le ngaka dipheko tša gage di swanetše di tle di hlatswe di lokišiwe di beiwe gabotse lapa le ka se dule le noga re ka se robale le noga ke sera ga e tlišitše botse ka gae re ka se phase noga re ka se dumele noga e dula ka gare ga lapa ka gare ka mora ya mokgekolo seo ke sešupa sa gore noga e tlišitše tshenyo maphelong a lena le bana ba mokgekolo le ditlogolo khukhu tša mokgekolo ke maekarabelo a gore motse ola wa mokgekolo o hlatswiwe
o be gabotse le lena le kgone go hlapa le be gabotse. Noga ga se ya badimo. Lešaka re ka le bereka ka pheko ya gore ge o tlile o utswa o gobale ke stopa. Noga ya go phela ya go dula ka gare ga stofo a re dumelelane le yona. Se se o nwa kudu a ka no ba berekile ngwanešo gore tšhelete e sepele, monna a sepele, bana ba mongalele, a ska ba lelapa. Ge ntši a enwa kudu nako e a sepela, matšatši a sepela, bogolo bo a fihla, botsofe bo a fihla. Go bohlokwa go sese gore a tsebe gore jwala ke nako efe ya maleba ya go bonwa, ke nako efe e leng gore a ka swanela go bonwa. Ngwana ga a nyake motswadi wa go nwa kudu. Ngwana ga a swanela go tšhaba go šupa mmage. A go a swanela gore ge batho ba efa mohlala ba re go o enwa o tlo swana le mmago mang ba era mmago. Dilo tše dingwe ge re di dira re le batswadi re swanetše re gopolele bana ba rena, di tlo bolediša bana ba rena ka batho. Taba ya sesi ya go nwa re ka mo thuša. Sehlare sa mathomo sa go tlogela bjala ke go se tlhosa boreka. Sehlare sa bobedi sa go tlogela bjala ke gore mo batho ba nwang o emele thoko. Bjala ga bone molato ge bo tutuletše mole, molato o ne le moo gobane wa bo latelela. O ka se nwe bjala mehle le mehle, a go kgonagale. Jwala bo nwewa ge motho a thabile, a bona gore go ne le se sengwe se se botse se ke se dirileng. A di re ga kantši mathata ke a mantši, metsa e gona, batswadi ba hlokofetše le masea a hlokofetše. Sa le monyane kudu re ka hlokofalela ke lesea, a re kgone go share, a le kgone go share, a le kgone go bolela. So malome, taba ya noga ye e leng ka mola e swanetše re ntšhe motsotso ge o be gabotse. Koko ga a tekagetše motse o tšišwa ke gore le rile ga a robalala mmolokela kae. A kere ke ngwetši ya batho le mmoloketše kae, senotlelo le mokgalabo wa gage. Gore a re koko o buetše bogadi ba gage, gore gore motse ola wa koko le mokhalabe o kae, o phutlamile. O phutlamile ko ona ba lwane le nna ba re ko tsoše go thuša ka ge sa tšee motse ola mma ka thuša gore mma o tsere a mang tse ding tša motse wa tate tsere ke mma o tšere thutlela ya papa. clear. Alright, a kere o tšere thutlela ya papa a tekagela ka yona. Jwale bothata mme o tšo te nyakela stene a na nnoši, o se bitša ka fane ya ga mang ya ga Podile. Gora gore tša ga Podile ga di boele ga Podile, go felela moo. and then re tsoše motse semmušo, a re tsoše motse o motee re tsoša malapo a mabedi. Wa tswa ntate Moremi ke go swara molomo. Tsere ile bana ba ditlogolo tsa ka re mo bona ka re bonang, ke ne ke nagana gore ba re mmalen o ne a ne le mma ke se ka le tlogela fela ka mogara motsolo, ke ngathe motsola seripa le ga le mohlomong le ka nna 2 room ke le tlogela le motso ka moka ka re o ka re ke 6 room ke re ka o eleletsa ke 6 room and then ka re a ke tsaya 2 room ene ke sa e senya ke no tsaya matsenka fela bota le ge le gore le ka bana le tšhelete le tlaša le letsoše e be ya gore kafa ke ga bo lena ga mma lena le kgopelo bolela o le ye go rutlolla kuku. bua e ne e le kgopelo ke ba kgopelo mara ba sa kgahle ke ge nna ke bolela le bona ka tsela eo ba ntshabiša. Ne ke ratile gore ntho ke e bolele le bona pele ga ge e ya bathong. No mara emang pele ke phetse ne ke ratile gore ke e bolele le bona pele ga ge e ya bathong. Ke ne le bruru le kgaitsedi ba ke santse ke bolele le bona ke ira dilo tsa ka mogae, mara ke ile ka rata ka re ke ntse mofatse ka re ne a ke bolele bana ba kgaitsedi pele ka re lapa lela le setse le bona. Moratho wa ka o nne ke santse ke morekere tlhokomela motso ga a sa bona, o tlhokofaletse ke mosadi ga a sa bona, o ne le bana mara o ntshabiša ka gore o tlogetse bana ba le o nna ko nyatsing.
wa bona ntho e nkweša bohloko eo ke lekile go bola le ena ke re mpho ntshetsa mmeo Magagesho something a Magagesho tle a bane le seriti ka mo lapeng la podile gore go mo tseya o tla le ena ka fa e be e le gore o ne le seriti sa go tla ka fa ke ne kgopela go beya mabedi fela nnane ba ra se kwane le bana ba bošaedi bo ileng ba ntshwabisa ga botse lapa le le rutlullang ke la mmago ke la mmaka ka mo gare ga lapa leo go šetše ba mma o tlogetse bana ba Nke bana ba o tlogetse motse o ntate morei nke ke botšišeng se sengwe mo ge mokgekolo a ya go aga lapa la Pieterskraal mogala ba gage ba a tlhokofetse ba šia tlhokofala na se tlhokofala so go ira gore nto nngwe le ye nngwe ye le bolang ka yona le re mokgekolo o itšere mogala ba gage a le gona a gona selo sa se e mapele kgaitsedi yaka ke nyako kwisha something nto nngwe le nngwe ye mokgekolo a itšereng ga ya go tsoša go aga lapa la Pieterskraal o itšere mogala ba gage a sa phele e sentse tsotlhe go ne le tse e leng mogala ba re go robala papa ke kgopela re le nkweng gore le kgonong go nkaraba ke go kwa ga botse ntate morei wa tseba re moroka ke ba le bothata kang go jwa le ge nka ba le mosadi and then nna ka ba le dikwanelo le mosadi yaka ka tše a di dirang kore ke no nagana gore ke nyaka gore malome a kwešiše gore ge nkebe tatage a se a dumela ka masenke ao mokgekolo a tšereng mokgekolo ba ka se a tšeng because mogalabe ba sa phele ga gona selo se tate a se dumeletse mma go se tšea ka gae ge a sa phele gate e a e tšereng o e tšere mogala ba robetse tse a tlogileng ka tsona o aga lapa ka tsona o tlogile ka tsona a thekela tsona from and then ya re ge mogala ba šona a robala mane o tšere party eo a e rekileng le papa party eo a e kry-ileng papa a ne le yona a rulela motse wa gage mo a shota-ileng mo teng ile a e tlogela ka mo gae ga thota ke lekile go bola ntate moremi ke lekile go bola le mmane before a tsamaya mara ile a mpalela ke lekile go bolela le yena ke mo kgopela gore a se ka thuba motse wa tate a o tlogelele nna le bana ba gage re tlo tšika plekeng e teng re tlo tlhoka solution mo ka gore a re ke re taba ga botse wa tseba gore ke bantese ke e fetse mepa wa bona go ndwa le moroka mogalabe o be a dula le mokgekolo ko senotlaelo right and then ba kgaogana and then mokgekolo a tsamaya ya Pieterskraal a go nyaka stene Pieterskraal and then tate a šala a kry-a mosadi o mongwe a mo tsentšha ka mo lapeng le la go tswileng mo la ileng Pieterskraal and then ka morago go a tlhokofala mogalabe and then go fetsa go tlhokofala mogalabe and then mmane a thotha motse and then mmamogolo mokgekolo wa Pieterskraal o buile a tla a tšea tše dingwe ge mmane a fetša go tsamaya go ba o ditšere mmane a sa phela mmane o ne a sa phela mara o tlogetše motse o thubile papa we nkwe ntate morei ke nyaka go kwešiša mo mokgekolo o hlalane le mogalabe mokgekolo a sepela mogalabe a šala and then mokgekolo a dia tša gage kua then mogalabe ka go kwešiša gore ke šetše ke nnoši a nyala mosadi a motliša ka molapeng le wola a tswileng ka go lona and then ge a fetša go motliša mogalabe a robala ge mokgekolo a robala mosadi wo tate a monyetšeng ka morago e leng mmane a rutla lapa la mokgalabe a tsamaya then ga a tsamaya go ne le tše a di tlogetšeng tše e leng gore mokgekolo o tlogile Pieterskraal a tla a di tšea senotlelo a re e rumenso ge ke le monna ka hlalana le mosadi a tsamaya a go tekagela motse ge ke nyala mosadi o mongwe a swanela go tsena ka mogare ga lapa le ke la bana ba rena le mmane ba se a swanela go tsena ka gare ga lapa le tate a beng a le dula le mosadi o mogolo mogalabe o dirile bošaedi moreng o dirile bošaedi ka go tsentšha mmane ka mo lapeng la gage le logolo eo le semoya ka mogara ga kereke ne ke le mosione nako ne ke buile ngaka gona ge ba mpuša ka gae balwa le nna ba re ga le bantha ba re ke dire bongaka ke gana tabe moya o e pakile gore tate o irile phoso
na sa tshwanela go beya mmane ka mo lapeng la mma Mm. wala a dirileng phoso eo o tsamaile ke ka mokgwa lapa lela la gage le na kosta gore le tlhoke seriti mmane a palelwe ke go nna ka fala re ke ga mmamogolo jwale go nyakega gore mmane a buše thutlela ya papa, mmane a buše thutlela ya mmamogolo. tse mmane a di tsereng tate morena Mm. ge a di fetša ka mo go lapa la mma Mm. o lekile go tlogela masenke se a se tlogetšeng ge e le ditshipi tseo ne re di berekiša ke rena ka lapeng la mma o tsamaile le tsone mara masenke ile a tlogela ke a rwele ke nna ka iša ko go mma Alright, a re dire so tate, re tsošeng lapa la tate mogolo le lapa la mmane. Re tsoša lapa la mmago le la mmane. Di thutlela, di tlatla, beng ba tšona ba tla di tliša. Malapa a mabedi a ga tsoge, a mabedi a ga tsoge. ene moroka ene moroka malome ga ba re gore ge ba re a tsoše lapa la mokgalabe ba ra gore a bolaela gage ka gore le yena bana ba gage ba tshwanetse ba tle ba be ka ga bobona ba tle ba be le ga bobona and then mo e leng gore ke lapa la tate ga se lapa la tate mogolo a bona and then mosadi ya tate le yena o tshwanetse itlebe mokgekolo wo a tlang go ba ka ga gage ka mo e seng ka ga mmatswalage jwale ka ge tate e se lasbone ka ga gabo tate a ka se rutli lapa la gage a ka se bolae lapa la gage a go tsoša la mokgalabe because lapa lewe ga a tsoša la mokgalabe ka lapa la gage go ra re yena a ne lapa e beago tate morena o utlwa kereng tate morena tate kakapa o bolela thereso e feleletseng o e bea thwi e ka mokgwa o e swantse e bee ka mokgwa oo motswaka o sa le gona mara ga o nne motho mo nakong e ke nagana ge ke le moo ke nagana re ko o rutla ko o tliša gona ka gae gore nka se kgone go bana le motse o mongwe ba kwa tate Bana ba gago ba kae malome? ba gona Ga bo bona yo ba kae? go rwaleng ga ka motse o la ka kwa mo le motse putisho tate more mo botšiše ke ya go mfetola before tswela pele ke ya go mfetola go rwaleng ga ka motse o la kwa Mm. a ke tlo o beya ka mogae Mm. go na le motse o monnyane o koagileng ka mo lapeng la mma Mm. setse ke feditse le gore motse wa ka ko aga fa Iske motse wa gago lwa batswadi ba gago se ka ihlakantše. a yo kopana ke le bjanong ke feditse jwa gore a yo kopana e yo ba two piece Mo bo šitše o agile, kae mo bo o dula gona gone jwale. ke setse ke ne le two room ke agileng three room ka ndompo Then o rutlolla mo wa ya gae. Kua go mogalaga. motse o ke o bolelang ka ona o re ko o rutlolla setse ke o tlogetse ka gae gona ne ke bolela ka morena so go ra re wena a o ne motse tate ke o tlogetse noši ke ra gona gore go ra re wena a o ne motse ka gore o ka ga gene gone jwale o gona ona ntate ka kapa o gona motse ke ne le setho sa ona mo ka le bontšha sona Mogekolo wa gago o kae malome? re a mologane ka tsona tlhakatlhakano ya lapa la geso Wa tseba ntongwe e riang gore o amologane le mokgekolo wa gago e ka kry-a ile gore e dira ke mamago go ka ba bjago ka lebaka la gore mamago mo a leng gona ga ne khutso exactly mabapi le tabeng ya se se ileng sa motlhagela bakeng sa gore ke motlogolo ka molapeng lela jwale a re buše mamago and then re buše le wa gago mosadi le ena a bele ga gage then lapa le la mamago re le nyake le ngwetši then wena o be mohlokomedi wa lapa la geno ga gona molato fela ntate morena then monna o mongwe wa bitswang rangwane o tla tsenela ngwetšie and then a tla ra kgona go ba le bana ba ka mogae ba fane a borena ke setse ke nne le mosadi ba mpontšeng yena gona ga botse kgoro ya geso morene e agile ke family kgoro e ya tate e agile ke family go tloga kgole kwa go thoma ka bokoko makhulokhuku ba nyalana seloko mtswala moroka re a lebogang ko re tswalele yona balli ba bangwe ba kgone alright re tlo e feleletša ka kua malome a kere ya le re emele ka mola re atla gone jwa le sega ya ga gona molato fela re lebogile
ayaya ulapeleso kituhile mafulani kilingaka kipile mbra wa maloko marate kwa la pena mtwajibuka ile marupe ile mashuba kibonika nyana yela makanyani manyana bakoi la pale suki marupe kautagas osel namsa mutwati waka alilibite la muralo wima maganya ikana chef yelo ngasena kamisa ya maloba yes jwale kana ngayela enyorile flotte Pukula silo samsari wakale libite kakare kare mfawaka ibele la palaka mani utivile metiale kalishava are la palaka kimarufe kimashuba Jwale kananga inyorile pulate na kikalelo mbasajbaka kweta jwale manganga chezo shaki no kidifense una le ron ay ay la pelela la batswadi baka kiboni kalmanya ela ke munkhalakane ore mane limiten la uye Right, motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 tota number 3 IFM re a leboga ba ga a podile a re a leboga hle batswadi baka a metsotso ke senyane fela go ikela go e re a ya lesometse ke gore 9 minutes before the hour 11 o'clock lenane go e sa lenane go lapetšentše kgolo nna ke le morwa motšha maubane ka kapa ya radio ke tsama le professor moremi re a leboga ebile re dumediša le a go amogela a lapa a la bobedi go tswa ka kua 7 start moroka a ke tle ka mo go wena ngwanešong ke o ba tamiše ge o fetša go ba tamiša ba re tsebiše gore ke bona bomang ba ga mang ba tswa kae ke moka ba kgone gore fegolela se borrala ka baka la gore ge e le dimpša aowa di tloga di lapile melela e le ruri yeo e kwago ye ke ankele mzondi a e tla wena re mankgakganyane nonyane ya baloi moroka
ya a ke go leboge malome ka kapa magageshu re a le leboga ba go tswa ka 7 starta le fihlile nako ke yona e re no dula ditabeng straight ra kwa ditaba tša gabo lena ra napa ra kgona go tseba gore re le thuša jwang ke ne nnete gore ge lebelele ka mola lebe le kgetha wa go tseba go bia ditaba wa ka re fa go tsona gabotse ka botlalo sesi ka mola ke mang Grace Mutileng. Grace Mutileng malome ka fa George Mutileng. George Mutileng kuku Sorry? ere ai nkono re fa sereto sa ga nkuna kuku a ke kgone go reta ye a ke kgone go reta ga o kgone go reta motswadi a iya ka mo Estangful. Majareng Like Mutileng. ke wena Mutileng mang wena Like. Lucky Mutileng re a lebogela ba gešo ke nna ka kapa radio ke Professor Moremi ka mo ke Malefo ka mo ke Lucky go mentle go senya sebaka ba gešo re no dula ditabeng tša rena twi ntle le go dipota-pota ga re tsenane ka ganong ge re bolela ge o ne le polelo o emiša letsogo ke mokgatlabe re go lebeletse re go bona se sengwe gape difounu di ba silent se sengwe ga re bitše maina a dingaka a ba porofeta le dikereke ka maina ga re bitše baagišane ba rena ka maina se sengwe gape ba gešo re lekeng go apeša polelo ka baka la gore seyalemoya se ga se amogele mahlapa ga se amogele mantšu ao a lomelago tsebeng ya motheeletši kua gae gomme ka gore yalo re tlo no kgopela gore ge le botšišwa dipotšišo le ya rabeng se se botšišwago o sekwa re ge ba rena mo go dia jwang wa ra wa nna ka 1980 kae ge potšišo e tšwa e arabiwe re kgone go tšwela pele ka tše dingwe nnete fela ke gore re berekela nakong go era gore ditaba tša rena di duleng straight di seke tša pota-pota ke bapala se moroka ke mokage ke boa ba re abele maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši a ka nnete a re a leboga kgaetšedi yaka nke o re fagolele se borala ka pelanyana fawe Nna ke Grace Mutileng go tswa ka Sebediela ga Molapo gore ke ngwalele mo motse community radio ke ka baka la gore ke kgopela thušo ka kua lapeng la gešo la ga Mutileng taba kgolo mo ke taba gore ke tlile ka taba gore ka mo lapeng la ga Mutileng a go loke selo so mahu no ba mago tloga ka 2016 re boloka go fihla ga last year so ke nto e re makatšang gore a na bothata ke eng ka mo lapeng la ga Mutileng pe re kgopela gore re kgone go tseba gore a le go se kwane ka mo lapeng la ga Mutileng ga re kwane re a lwa ga kudu family o mongwe le mongwe thoko so a re kwane ka moka ga rena alright wena go le mo sesi ga o kwane le mang shiba ke mang o sa kwaneng le yena mo a ke ra ba šetšeng gae ba leng gona o lena mo le a kwana nna re tlile mo re a kwana okay bothata bo bogolo bo bolokukileng go tloga gae bo le tlhokišang boroko ke eng ke mahu lene mahu re tlhagela ke mahu ke mahu a makae šetšeng a lehlagetše 8 wa mathomo o hlokofetše jwang o no ba hlakahlakana a hlokofala gare ga bahu ba le letlogang le letlabile kudu lehu ka mola gae ke la mang le la mang ka moka re tlabile ka re malomo ke le accident ka 2010 so after ke accident a seng ka fola a ba hlokofala wa latela mamogolo a no hlakahlakana a hlokofala wa latela ngwana seise a ba ke loto a hlokofala wa latela mma a no ra ba dikgonyeng a fihla ka ya hlakahlakana a hlokofala wa latela mokgekolo a nowa a le tseleng a ya gore ka mohlagase after matšatšing a hlokofala wa latela mogatša malome a bajo a hlokofala ke ngwaga ka ngwaga tsela wa latela malome a ka ngwaga go feta a no hlakahlakana leng a hlokofala so ra kgotsa ra tuputša gore a nna go diega nna ka re ba bangwe ba golofala ba lafta mahu a le ba bangwe ba golofala mangwane a ka mafelelo o no thoma sora ke lotu ke segole malome o re neng le ena mo o no thoma sora ka maoto o tsamaya ka di-crush
a buta ka last month ka July ba mo tsenetse ba mo troga ba mo roba lotho le ena a sa gona go tsamaya ke ntwe jwa le re makatšang gore ana go diegang ka mo family ya ga Motileng nna gore tlhagetše ke re tlhagela ke ba ga Motileng le ile la phekolwa ka meropa ae senke re phekolo alright taba e ya go sekwane e thomile ngwaga mang e ntse re sa gola rena re nokela le gore bo malome le bo mmangwane a ba kwane ga botse ke ga jana ko sa ke nna re ba malobanyana nako ya tsamaya se se le a gola a re tlo šetša ntwa batho ba šetša gore lo tša bona di tšwele pele sebakwa se segolo se se leng gona se hlolang ntwa ka kgorong ya ga Motileng ke eng lebakang mahlatse lebaka eng o mongwe ile go batša o mongwe wa loišwa go diragang re fe mpolelo re kgoneng go tseba gore re le thuša jwang nka gopola maloma nkarabeleo nka re ba ka mahlatse ke tla ba ke sa tsebe gore ke thoma kae ka gore mahlatse ka moka re na le ona mara a tle ka go swana ee jwale e no ba gona go no re jealous ra jealousetsana ee ge o mongwe tša gage di tswelela a re rate ge gola bana ba ge ba tswelela taba kgolo ke bana mo gare ga rena go gola re godile gabotse bana ba rena ba ratana le rena re ratana mara ge go gola bana ke re bana ba thoma go lebelela gore a kana ge go le jwale ke mangwe a le godimonyana go ba tswadi ba ola jwale ke yona ntho e thomileng tshele ya gore o humanele gore bana ba a re kgone ba kopantšha ba kwane ba le go jealousetsana gore aowa motlha mongwe motswadi wa ola ke yena a support-ang go feta wa ola ke yona tabe e thomileng tshele gore re arogantšhe alright malome gone jwale lapa le re bolelang ka lona ke la motswadi wa gago ke la mamago ke la motswadi wa alright go šetše mang ka gare ga lona a go a šala motho le tswaletšwe alright ngwana lesogana wa mafelelo a ba santše a hlokomele lapa le lao kae o tlhokofetše last ba se ne mosadi alright go lena malome malapeng a lena le lokela ke eng ntle le lapa le la le tswaletšeng re tletse tsona tseo tsa gore malapeng a rena a go lokeselo ya ee a go lokeselo bana ba rena go na tšwelopele dilo tša rena di šireletšegile a re tsebe gore šireletšwe ke eng ga gona tšwelopele okay ke dipati fela le mo go rena batswadi ba rena ba bana ba a re kgone go tseba gore na re širile ke eng ka mo pele re tletse gona go nyaka thuso gore maybe re ka khumana taelo ya gore rarolla moraro re ra releng okay rakgadi o ka tlalletša kae rakgadi mamogolo šidiwe ditaba ba di bolela le ka tlalletša ka goreng awa tsona no ba gona ka gona mokgwa ba bolelang le tlaba ke eng se e leng gore ka kua ga ya ga se le sware gabotse mamogolo a tla ba ke tsona dipati tše di ruelang ona mathata a mahu a fela nna ke tla ba ke gona mahu ao bana ba re ga ba kwane le ile la ba tšeela ba bea fase mamogolo la nyakišiša gore ntwa ya bona e tšwa kae ya kae nka bolela maaka mahuši a ebile a mantšhi ntle le lekgono mamogolo a gone mo le ile la tšwa le leka gore le ka thiba gore go no dulwa magagešo phuthologang go tloga sebitiela le tla mo le tlile go nyaka thušo ene thušo re sepela re le fa yona mara re gata mo go neng le nnete ge le ka fihla tše dintša dilo la re le tla di bolela ge re tswela ka ntle go tlo ba boima gore re le thuše ga go kgonagale gore kgoro e ka lwa gwa se tsebiwe sebakwa go bakwa ditaola go bakwa e motse go bakiwa go swanetše go be le ntho e bakiwang kgorong ya gabo rena re a loišana kgorong ya gabo rena
ko gore like go no kitima mona go kitima lesebo kore taba di santse di kwale ka gore ge taba re tšea re iša meropeng ke ge re kwa gore na tše ditaba tše di nyaka meropa tše di nyaka ditaola ka ngwakwanetše mathata lena a kwagala e le ya mantši mara fela go bonala o ka ra mangwe letšhaba go a bolela bagešo rena re leng ka mo re mmerekong akere and then re theogetše and then ge re šalle re batho ga batle pitšeng tše kgolo ke tloga ke dumela kudu gore le tseba se se le tlišang mo and then ge le fitlha ka mo le lebellana ka mahlong le ge rulana le bontšha gore o mongwe o re ge nkare ba tlo re ke nna ke rileng re be re sa rate gore re le gopotšeng mathata a ga bolene re be re sa rate gore re mefeng direction ya gore le boleleng mathata a ga bolena jwang nako ya sepela le lla ka taba ya mahu a e leng gore ebile a mantšhi kudu a e leng gore go ya ka mokgo ke lekwang ka gona ga a le kgotsofatše ebile mohlomongwe le nagana gore e ka ba badimo goba e ka ba boloi goba mohlomong ga ba robala ka moraga gore bahu ba ba hlokofale ba letlela le ya ba bona ee bara ba bona jale nkane le sa e bolele yewe be ke sa tle bolela ke re ke kolele ge malume wa sa fetola tše dintše be tshwanetse ke tla sa tswela pele o bolele tše o sa di bolelang rekwa mago re a bona nna kwa ke dula ganyo le ke thotile ke dula ka lofanteng ka motseng wa ka mara ka motseng wa ke dulang ka ona ka bega ke no tekagela ka dula ka lapeng la ka so ke no gore mosegare ke dutse ka lapeng ke ko motho a kokota ge ke ya go bula ke se ka hwetša motho ande bošego ke ne gore ke robetše ke bone mokgekolo a nketela kokwaka a ya nketela mo ditorong a go fetša mo ke tle ke bone mmagapa ga ba nketela torong a re a ka robala gabotse so ke nagana gore mokgekolo gore a sa robala gabotse le mmagapa a se a robala gabotse and then gape ntho e nnang kuka kudi ntshwenya kudi le kwa lapeng la ka ga ke robale ke tshwenya ke magotlo metlhe le metlhe re tshwanetse re robale legoto le dira ntlo ga a fetša tsena ka ntlong a ya lwa bošego ka moka a bula dipoto a tloga elo a swarana o a bona like ntho tsotso kare a lomana bošego ka moka ga ke bele boroko ga ke robala ga ke tsoga ke ile ka tsoga letšhelong ka tsamaya mo passageng ke kwa nte ko kota ko godimo ga ntlo after 2 days ka tsoga le tswaletse ke sa bona ka tuputša gore ana ke taba gore ke ile go tsoga ka tlhla ka mo passageng ka lebela ko godimo ke kwa re gane ke eng nte ko otang ko godimo ga ntlo letlo ka la tsoga le tswallegile go magotloa bošego ka moka bula dipoto le ganye le ke bolela so metlhe le a tswa foroga a sepela bošego a bo foroga a sepela bošego a bo so a bula dipitša a bula be ka go feta a butse lepoto la chutney a ba bula sekupu sa fish oil a se tšholola fase a njela dithapo so ga ke robale bošego ka moka baka la magoto ga ke robetse mpeteng a ngwa ka mofase ga mpete ga ke fologa a gomola a ngwa ka fase ga e ke nka robala sofeng a ngwa ka mofase ga sofa maloba ke le re dutse re bogetse tv la tshela le betha mo screen sa tv ke boela fase le namela le tshela le betha mo ka ba ka botsa bana ka timang tv la tsena ka moraga tv so nte ya mmaka gore a ke magotlo ba ke eng tsenetseng ka lapeng na gane magotlo ga a dira so a o be le kgopolwa gore o a bethe gore o a bolae o fetse ka ona ke a thiaše metlhe le metlhe ke tšhela le phirima ke beya ka mo dikamoreng ka mo setim a je dijo tša go thiba a lata a nyaka tša ka potong a bula dipoto bošego gore metlhe le metlhe tshwanetse ke roba tshwanetse ke tše dipoto ke di khurumetse ka sekoto ke be masuka godimo ka baka la gore a bula dipoto bošego ka moka a bula dipoto a bula go itswa gore a go goša lekgo mo passageng ee and foroga a sepela ka mosegare o ka se a bone a sepela boa bošego gore ke ntho e mmakatšane bošego ke ne ke robetse nkare ke bolela ka phone le ba mo godimo ga le bana le nna mo godimo ga ngwako ke tsoge ke tšee selo ke bethe mo godimo le shift ge ke bolela ka phone gape le a boa le ba mo godimo di thetša ditaba a rekwe ka mo go motileng wena ore o tshwenya ke nna kwa go nna ke tshwenya ke dinoga le nna sa le ga bola maybe more than 3 after mo le bona bokoka ka ba no go ntlela bošego batho ba tlhokofetseng so tšatši mo la mafelelo ke gopola ke robetse mo mpeteng ke ya mmerekong from
e ke tsoga mo mpeteng ke tekwele so gore ke wele jwang mola mo fase so e ke wa mola ngwana kana pele wa tla wa ntsoša mama o nkera like sort of ke khuna motla re ke a rapela so a wona pele ka e tlogela gona mo ya fella mo last nyana le gona be ke na le motho kwa gona jwale ke lora kokwa ka le maloma ka le bona ba le ka montle na pele ka botse ke kokwa pe ka montle o tla re gone di tshweng na pele kokwa ko re gona re okay la ke re tše letswae re gaša re ja letswae le re gaša re gaša mma ditshwenye tsela di dirang di a kitima ke mo ditorong di a kitima e kitima fela na pele ke a phapama ke sa teputšha ka torong na pele motholo wa tla wa kokota o tshwere mebutla e mebedi a bona o tswere mebutla ya e mebedi na pele ke a tsoga ka gore ke gore ta fela ke mmotša ke re lo tše ke eng o re ke mmutla o e bone ka re wena ka re tlogelo ntšhela chance lo tša wa se mmutla kgopelo tše lo tšao o di ise ka ntle motho o ke motho wa gago o segišanang le ena o a tsoma e be le mathomo a e tla le mebutla go ba be le tlwaetse go ija o nobe go tsiteke a zanka tla le mebutla be le mathomo a e tla le mebutla so wena ka moraga gore o bone toro ye ge o phaphama mohlomongwe o mmulela o bona a swere mebutla ntwe e go dirileng gore o sole gore dilo tša se mebutla mara o e bona gore ke mebutla ge o e lebeletše keng a ke mmotšo lo tša se mmutla a thoma ntsogela maatla okay ntsogela maatla re bile ke tšwa sammere ba mpoditše gore wena se o watwate wa mpereka watwate ka re tla go botse nna ngwana nna sa le ke belego a ke gopole ke tsena mothong ke re ko o bereka motho so nke mpotše mo torong ya gago le mebutla ye ekwe e o e boneng e swere ke motho wa gago o nagana gore kokwa go le malomago ba be ba tlile go diankua go wena ba ne ke rone bone ba nketee so like re thabile so ge re thabile mola ke nako jwa le ena a tsena kokota a kokota fela ke mmolela mola ke le yona nako a tleng a tshwere yona mebutlele ba bona gantšhe ke ba lora family ya ga e tlhokofetseng ka mo a ke ile gore go lweo ke ne lora go thabilwe ba apere diaparo tšeo ba tsebang meriri e sa le gabotse manala a sa le gabotse ka baka la gore go ne le di-sign tše di bontšhago gore mohu ba mothebotše ge mohu a etla a bontšha gore o thebotšwe ebile mo a leng gona mohlomongwe o wa hlaka o na le dika number 1 a ka tšwelela a lla go bontšha gore o koša ke se sengwe bohloko o a belaela se sengwe gape a ka tšwelela a šetše ka mmele mola lena le tseba gore ge a boloka o be a apere sa boraro e ka ba gore o kry a apere mara a apere diaparo tša maratha se sengwe gape e ka ba gore o kry a ne le meriri ye megolo ye e bontšhang gore ga nke ikerega meriri yeo se sengwe gape e ka ba manala a matelele se sengwe gape e ka ba gore a tle a sehlefetše a le ka gare ga ditšhila ke dilo tše di bontšhang gore motho ga a robala o hloka thušo ge a te tšweletša mo bathong o te tšweletša e le motho o a hlokago thušo re ya kwana ke re batswadi mma gore na kgotso lena le mme wa khwaere le ya bontšha le ya bontšha le mme wa khwaere lena ke kole re le ba gankhuna le morwedi ya mme ka mo le sa dula ka gae goba le nega lena nna ke negaka o le nega lena bana beno ke ba ga ba kgotsofatše ke mahu ba bona bahu ba ga bona ba ba robetšeng ba lla ka go sekwane majarini o sa tšolola ka mebutle e mebedi lena le re go ba bakae aowa nna le nna problem ya ka e ntshwenyang kudu ke gore a re kwane and a re kgone go tlhakana re le bana ba family for la mokudu re na ditlogolo le ditlogolo khukhu le bakaeng and ge re tlhakane nko re feleletša e le gore a re fetse gabotse le ge re ka tlhakana e le modiro re no feleletša e le gore a go kwaniwe gabotse mare ge e ka ba lehu gona jwa le ba kudu le bakaeng le tloyanetšeng ke eng ntwe ebile sebakwa sona
a re se tsebe Bana gore beso. a senke se tswelela gore nna le o re lwa so nna le o re lwa so la tseba re keng ke nyaka gore re kwaneng a kry a re bana ka mo gone jwale ge nka fapana le moremi ka gare ga polelo tša rena motho a dutse mmola a ka kgona go kwa ge moremi a mphoša ka mantšu ke mo phoša ka mantšu gore mo sebakwa e ka ba ntlo e so and then ga ke dumele gore le ka no re le se lahlakana ditlhogo le bana ba bommane le ba bommamogolo le ba bomalome wa no re o dutse le ngwana mmamogolo wa go mo a enwa teye wena wa mo tšhela ka metsi kapa wa mo fopha ka ntatla ge batho ba elwa go ba le polelo ke sho gore dintwa tše dintši tše le di ilwang ke tša melomo ga se tša matsogo le bolela le botjana eng ye le e bakang e re e bakang kore wa tsaya ke lo tše ke tše ntšhina ebile ke se gore Kgaitsedi ya re ka se tlhokomele nako magageso lebaka eng ke potsišo e re e botsišang e simple ga di bolelege fele le tlile go mara bjale ka gabe ke boletse ke re go tloga kwa morago dilo tše be re kwana nako re sa godiša bana ba bane gore ba gola ba thoma go lebelela gore na wa leng strong ka mo batswading ba rena ke bomang jale ba thoma go kwana ka di-group ka botse bothata bo tlile ka dingwetši bo tlile ka dingwetši le goba gona gore re nyale rena bana ba rena ba thoma go bona gore okay malome maybe o support-a bana ba bosese ya gage wa bona fale malome o tla le yona ga botse go ba le tshele ya mohutong lebo jale o tlo khumana go tswalla go jale nna nka no tšhaba go bolela gore ke re gantši nna be ke tsweletše ka godimonyana ka dilo tše dintšhinyana ndane o khumana le gore tshele ba gona moo gore o fepa bana ba mangkudu gore ke fepa bana ba mangkudu jale ke kwana le mang o kere le gore motlha mongwe ke ntšha di-decision tša gore a go direge selo se se so o khumana le gore ga o swantše go direga selo seo ola o tla re a di ena ka rona le tšhelete wa bona nape ba groupane o khumane le gore go kwaniwe bangogela kwa mongogela kwa wena o boletseng gore a re kopane re dire tabe so re kwane ka ntho e so bana ba re a ba gole kwa rai a di ena o ne tšhelete ntho a bolelang e nyaka tšhelete nna o nagana re jaaka tšhelete ke lonyana tša mokhuto tše di tšereng tselanyana ya gore go se ka go kwaniwa nako e ntši malome ke mmamogolo wa lena ke sese ke sese ya lena sese dilo tše di senyega le di lebeletše tša ka gae mathata ka moka no senyega le ya lebeletše a ke nna ke ka gaka wena o ka gagago lapa la batswadi ba gago le tswaletše go tlhoka le setlogolo le se setee se se ka dulang ka gare ga lapa ke tse lena le tlo ba le bophelo buang motse wa batswadi ba lena ka bona o tswaletšwe o sa bulwi o sa tuki le bone batho ba bapalla ka gare ga lapa lela le malapeng a lena fela lene le bana ba e leng gore ba ka diša lapa la mokgekolo re sa emetse gore go tle go be ngwetši ye e leng gore e tla tle tlhokomela lapa lela la mme ga go ntse nna ke no te tshokotša ka go llela go fela ke ya go suyela ke mehlolo mmagorena le bana ba ka ba kgona gore ba fele ba nthuša ba ya go suyela taba ya gore bana ba gago ga ba kwane le bana ba bo abutiago le ba bo sesiago e go tshwara jwang e ntshware ga botse mara nna bana ba ka a ba le longwe wo o sa tsweng tlatsetša a se ngwana gago a se yena ba alwa mara nna a ke kgone go itseba gore ba ke re ke kwa gompiane gore wena bana ba gago a ba lwe le ba bangwe mara bona ba alwa bao ba bangwe bana ba bangwe ba lwa le bana ba gago ga ba lwe le bona go taba le bona nke o ishe mo go seseng gaetsediaka sesi a re tšhabeng nako magagešo mmago o re lena a le lwe le ba bang ba lwa le lena mola wena o sa tlo o bolela gore go a lwewa ee
nke o phošolle mmago goba o eme le ena ee yena o tseba re sene bothata ka gore rena nke a ekwa re rumula motho mongwe o ba rumulaneng ee ande nna for la mokudu ke ne mmane wa ka o mongwe wa ntšhetše morago kudu ande ebile lelapa la gešo o le šetše morago kudu ka gore o kgona gore mma rena wa moloya jwale tabashe ee nna ke botšišitše ka rena lebaka eng a gone gore re no re no bona go lwewa a e kgonagale nna mara a re ne taba ande nna mmane aka o ba dula makgweng mmane o e bolela seroka phatla straight gore mmago lena wa loya ee o tsamaya bolela mo strateng re di kwa mo strateng gore na a e bolele life and then so nna mmane ke motho e leng gore o dutse kudu ga o teng nne ga a boa go bueng ga gagwe o ile ka bolwetse o hweditše nna ke rekiša ke motho wa go rekiša nna ka napa mmane ka mo iša sepetlele ge ke bona a bajwa ka thušana le koko gore re iše mmane sepetlele mmane ra mo iša sepetlele a boawa a ba right ka re jwale mmane ka gore makgweng a dilo tša a re a go sa kgonega gore o boele makgweng nna be ke re business še re je go tee ke yang business nna ke rekiša ditlhapi ya ke a yapea ditlhapi ke a rekiša distilulu ke rekiša dikiripoto o mo direnkeng dilwana-lwana ke no rekišetša mo motseng ee ke a dilwana-lwana tša go joina ge ba joiniša batho ke a joina ke zame bophelo gore ke kgone go ja yena o kgoditše nna ke re ke apea napile ka mo ruta ka ra wa mmane a re je go tee mo mare ka bona gore gore yena a ne lerato le nna ke neng le lona go yena a tsamaya senya nna mo motseng gore motho ola dilo tša ga di right mola ile nna ke mo rutileng gore a re dire business eso ke bone malome a nyaka go bolela ee be ke nyaka go tlatša yena motlogolo ka mokgwa a bolelang ka gona a ke re re ile a re nyaka go bolela ka mabitso a batho bjale mare ka mokgwa a tšweletšeng ka gona wo a bolelang ka yena ke yena mofehli wa ntwa e kgolo ka mogara family ka mo gore ke yena a dirang gore se ka ra kwana o kgona go bolela dilonyana tše dingwe tša go se be gona no aga story tše ee a kwane le basadi ba rena a kwane le motho kore o pitše ragadi o mongwe wa go ba le maemo a gore yena o no tsamaya a creata di-story nje ka mo go seise ka mo o no namela a fologa ka re seise a bolele seise a kwane le go hlamišana le motho a dia mašata a dira di-story tše dintši mara o no mo namela a fologa ge e le nna yena le nna a no nnamela a fologa because le ka motseng wa ka a tsene yena le abuti a gage o a tlhokofetseng le bantse le bona batho ba re lwang kudu-kudu right batho ba ga motileng ngaka moremišo le ne 2 minutes gore Grace ka mowe o botše moremi gore o bona o ka raka go thuša kang malome le bona o ka re moremi a ka le thuša kang mohlho mongwe le mma gore na ge e ka ba le yena o bona go hloka thušo bophelong ba gage le yena a bolele le kgaetšedi ya rena ka kua le majarini ka kua Grace 2 minutes ntate moremi nna ke kgopela gore a nthuše a nrarolle mathata ke leng ka ra ona ka gore lo jaaka di tsamaya gabotse a ke kere mmereko se ke ne ke ra kotsi ya koloi ka 2018 nna le ngwana lo ja re na di phumelela di tšwelele gore di ya kae di bontšhe gore di ya kae ke na le probleme gape ntate moremi ke robaiša le selo bošego ke tsamaya ke nto ka gare ga mala ge ke tloa di-perioding ke kwa di-pain ke tsamaya ke nto mo lethekeng nkare ke le sort of selo sa ntshe noga like so ge ke robala bošego ke lora ke robala le motho wa monna metle le mele ge ke tsoga forogo ke tsoga ke thapile ke le metsi so ke lwa le motho wa ka baka la gore o nagana gore ke a motšhitela ka taba gore ke phela ke robetse le motho and ke motša metlhelemele ke re wampona ke ne le problem ke kwa bohloko e ke ja ke nwa metsi ka magare o ka re ke nola ka gare ga dišo gore ke selo sa ntshepela ka mogare sa ntsamaya ke a sekwa sa ntsamaya o ka re ngwana wa bapala ka mogare ke selo sa ntshepela so le selo se mpetša bohloko ka baka lora ke se mphetša maatla ge ke tsoga foro ke tsoga ke ngenegile o ka re ke letse ke sepedišwa bošego ke tsoga ke sena maatla ke ke nto le gore ya ntshwenya mo phelo gore a naga bo diagalang ka nnana lapa la ka le ne boroko ntate moremi a ke robala ge thoma letšatši le sobela ke a hlobela ke a tšhore a nna ka re letšatši šoleng la sobela ba bangwe ba robala nna ke le o diang ka baka lore ke lala bošego ka moka ke thetše ke thetše bana ba ba gona nna ke ba katile ka disipi tše di ntshepelang ka mogare ga motse
go di sepela ka godimo ga ntlo di sepela ka gare ga ntlo ene ke šetse ke tšhaba go tsoga ke lebelele ka gore ke ile go tsoga ka tsoga ke sa bone so ke šetse ke tšhaba go tsoga ka mo ntlong ke lebelele gore a nna lo tse go di diagalang ka mo ntlong na ka gore diphoofolo tsona tse di namela maboto kore di namela ka moreng tse dingwe di boa ka mo ke no sepela di boa ka mo so nto nkoša botlhoko gore a na go diegang ka lapa laka ke agile lapa re tulula le bana ba ka mare ke dula diphoofolo ka lapeng ke tseo kompotse sesi lapa la gago le Lofanteni ee lapa le la Lofanteni o no le nyaka goba o no kry-a DP wa tsena ke no le nyaka o no te nyakela lona le mogala wa gago ke noši medimo wa geno ya tseba gore a wa bega a wa dira seng ka bega lapa le a begiwa ra botša badimo gore re na le lapa šili lona ya bobedi motse o a swariwa o a berekwa diphoofolo ka gare ga lapa ga di nyakege di a rakwa mmele ya motho o a berekwa o a rapela modimo a tseba gore wa go thuša mangeloi a swanetse go tseba gore ge ba nyaka go kry-a ba go kry-a kae go botlhokwa gore ba geno ba go riele jwala ba tsebe medimo wa geno gore o dula kae meleko e sepela le motho gobane batho ga re naganelane batho go swana tša lapa la gago ke tlo go thuša ka tšona ke tlo go riela ditaelo ke bue gape ke thuše le lapa le la gabo malome then lapa le leloke le bega botse bana ba gabo malome ka mokana ga bona ba swanetse batle ba hlape gobane maswiso a bileng gona ke a mantši akere and then re tlo ya phekolong e le ge re bitša le mmane wa leng gona o e leng gore le re ke phehli re tle re ko gore mmane yena bothata ba gage bokae re ka se motswalele ka ntle re tlo mmotša kampane yena a gane mara lentšu a le kwele gore o a kgopelwa akere and then sesi taba ya ntwa re no e tlogela le ka se tsogile le bile le dilo tše di botse gobane le leswiswing la mahu le tla duma tšwelopele le tla duma mešomo me botse le tla duma go ba le se sengwe se se botse se tlopala o ba ipereka a o tsebe gore go rekišetša batho ba reka ka tšhelete e tlotšeng ka tlhare tša mohutamang o tsena kereke o a rapela o kry-a ditaelo šilile leswiswi la ka gae le go emetše go na leswiswi la thokolosi go ne leswiswi la mahu ge o tloša le ka mo go šala lela la ka lapeng la gabo mmago taba ya o a bitšang mmago ka moloi e le ngwanabo e nyaka go lokišiwa ka pela a le botse lentšu la gore motho wa loya no fela taba tša lena di nyaka re di lokiša ka lebelo a re thomeng ka motso then bo majarini mmelo yelo re tla bona gore bereka buang ka bona o tlo loka le ena tše di mo tshwenyang ka moka re tlo di tloša akere gape re nyaka tšwelopele ga go bohlokwa gore le bolae ke go reka dipontshe le sa nyalo ande monna sontse a tle le tša go ja le tšhelete a se ka tla le mebutla jale wa bona wena go tlišetšwa mebutla bošego o tla ba bothateng gape so taba tša lena ke di kwele ke tlo le thuša o la re o mo riela ditaelo tša gage ge le le so lene mathata ka gae go hlakantšha le a lena o nkwešiša ke re wa bona wena setšone le a gago le molekane wa gago wa e bona so re tlo go thuša ka ona ke bone se se a emiša letsogo ka lapeng la malome ga nyola go dule motho ena wa gona ba le ka matao ka o straight go šetše jale go a pšhatlwa ka mola lapeng le ba mo utswetša mosadi o kae o tlhokofetše bana ba kae ba magweng mara kere yeo a re se ke ra ejang gore ke moleko ka gore ge dilo di dutše di sene motlhokomedi ba tlo no tekadima jona ya ba motelela malome ba tlo no tekadima jona ka baka la gore motse ga o dule motho ene o ne dilo tše botse tše batho ba di dumang ba di tlhokang bana bešo ke nagana gore e wetše bonyanenyana ba tše di šetšeng re o di feleletša ka mola re bona gore na go tloga mo re ya kae ke gopela go botšha mafelešona jwale taba ya bahu ba ba tlhokofetseng ka mo ngwanešo ke nagana gore go bo o humotse o be o theeleditše o bo o swane o gomola fela moremi ga a bolela ka taba ya go thoma ka lapa la bo malome le mahu a kere ke mahu a tswang ka mo lapeng la koko go ira gore ge moremi a ya go tsena ka mo lapeng la koko
nto nngwe le nngwe ye e leng gore le e hlalositše mo e hloka go lokišiwa o tlo e lokiša re a leboga le tla re emela ka no re lebogile o right akere nshapo koko all right 96.3 FM, your friends to rely on. a meokgo ya tšhiwana ga e wele fase a wo a ke se reme moya gage o tswele pele go e thobalela ka khutšo ka sello sa tšhiwana a re leboga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM a re leboga ba ga motileng ka lefaseng la ga 7 star a re lebogele khuduma ga gešo ga jwale a re topile ba ka mogalatšane re gone mogaladi gone mogalatšane mogalatšane mola go jika tompi seleka we ya go swara tselela go aga masemola šiba ka mo go lefte ka fa gomme ga gone molato motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM moroka nke o ba tamiše o ba amogele semmušo prof a re ba leboge ge ba fihlile malome ka kapa magagešo re a le amogela re leboga ge le fihlile ka fa ke ba gamang ba ga lešaba allright se se ke mang ka mola leina la ka ke nna Tonia Lešaba. Tonia tate ka mo batameletša tate ka mo Tinggal Lešaba. 16 June Yeah. 16 December ke June 16 December yeah 16 December 16. yeah bafana ke mang ke Sean Bankheji Lešaba. allright magorena ke nna Irene Magetšepe Lešaba. Irene Yeah. o ya iya ba fe melao ya kgašo malome ka kapa re a leboga ba gešo re tlogeng re dula tabeng ya nnete straight re support-apote re duleng godimo ga dilo tše bohlokwa le tswa kgole jale le duleng godimo ga dilo tše bohlokwa le arabe mpotsišo ye e botsišwago le seke la bitša maina a dikereke le a dingaka le ya baprofeta ka maina mo moyeng
le hlapiše mpolelo le seke la bitša mantšo ao a lomelago le tlogeng le hlapiša polelo ka baka la gore sealemoya se se theletša ke batho ba bagolo le ba bannyane lentšu le lengwe le lengwe le le tswang ka moraga sealemoya le swantše le re ge le fitlha tsebeng ya motheletše le fitlhe le dule gabotse re a leboga no ye ke di-second fela ge ke ntho e feleletša go bapala kgaetšedi ya ka o nape o tsene ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši di a di le kgaetšedi yaka Thobela, ke Tony ya Leshaba. Na ke tlile mo ke tlo kgopela thuso. Ka taba gore ke ne le sehlabi ka modimpeng. Ene sehlabi se a ke tsebe gore ke sa eng. Ene sehlabi se gantši se ntshwara ka Laboraro le Labone. Ge thoma e ba Laboraro le Labone ke a thoma. Sehlabi se a thoma. Se a nkopa. Ene se opa mo sa eta mokhubung. Then ge ke re ke a se swara. Se ke ntho nngwe kutu so ke ka mogare ga dimpa then e ya ka mo magetleng ge ya ka mo magetleng e betha mogare ga gausi mogare ga matswele mo then a fetša a nke ke robala ka Laboraro le Labone ke lekile dikereke ba profeta ai a gone ntho e ke senge ke leka nne bjale melo wa mpabela ene o mpabelang a ke le mo ke no ba mokotwana ke tsebe gore maybe ke go no fepega goba ke yona bothata bo ka mo teng o no ba mokotwana bjale gantši ke thome nona ge ke fetša sekolo alright bjale a ke nona ka thoma ka kukumoga then ka thoma go ba le moyo montšhi ka mo teng ke motho wa dipono mara tša gone bjale ke sa di tshepa nne ka gobane kua gae o ka re robala ke something ka gobane go ne le digateledi go na le magotlo magotlo a ntshenang a na ke sure gore ke magotlo nne ka gobane magotlo a ntshe a kgone go legotlo la go kgona go thubula setena sa samente and ka mo digateledi tša ntshenang dire kore ge ke robetše ke swara ke segateledi then ge ke thoma ke sentshwere segatedi ke thoma ke rapela se a shift then gane ka moreng ye ke robala le monyana nake then se ya kwa go yena ga o ile ra tsoga a hwetša le gore magotlo a mo ditlhogong tša gage then a tsoga a ya mo a ntsoša be ke swere ke segateledi di nna mare nako eo a ntšhikinya a bela ntšhikinya ntola ya tloga mo go nna gore gape e buela kwa saetele ke roba le lwene ke re lebaka gore gape magotlo manšhiale mo ditlhogong jaaka ke swere ke segateledi a ke roba le lwene mo mpeteng wa gago then a robala lena mo mpeteng bjale gore ke ka kwa lapeng o ka re go ne le something se se robala nna ke ne le go e fila le ge ke sepela mo tseleng ke fila o ka re motho o ntšhetše morago so then a fetša ke thenago motho ka morago le ka mo ka moreng e robala ka go yona a bona a re sa robala ebile ke tswele nna le yena moratho wa ka robala le sesi a rena ka kamoreng ka gobane ka kwa kamoreng a go a tshoša tswe magotlo a ba gona fela ge re le ka kwa kamoreng a re robala le sesi a rena gone go tlile le ria ke gore nna re tsebe gore le bothata ke eng ka kwa lapeng lela nne and sa re thomo o boifa ge magolo a rena a hlokofala o ile a re go hlokofala ka 2010 then kore nto ngwe le ngwe ya sherekana re sekolong ka re thoma re dula re tsene ka tlelaseng so ke re no swara ke maroko a re thoma re ya sekolong kore sekolong go ne gore tswafiša soke ka moka re fihlile matric mara a gone wa o phasitšeng and ka moka re ya ke ntho tee a re thoma ke nako ya di-exam re swara ke boroko ka mo tlelaseng kore o ka no gore o swere ke boroko wa kgone go robala ka mo tlelaseng ga o etswa ka mo tlelaseng wa kgwetsa di answer tšele o di tseba mara wa ngwala selo o rile ke rokofole jale nna pheine ka mo dimpeng a e ntshwariše boroko nne mokotwana o keng ke malome yago ke papa ke papago o ke mama gago o ke moratho wa gago nke o bušetse ka mo go tate ka mo tate mokotwana shu o bolela ditaba tša ka lapeng la gago o le motswadi ka gae ditaba tše ngwano a di bolelang le thoma go di kwa ka yena goba le pele bana ba ba belegwa bentše le teponela mathata le lena mo bophelong ba lena
goba go ne le tše le di tsebang tše kgolo tša go feta tše ngwana a di bolelang tša di gateledi le magotlo le tše dingwe? no o bolela nnete kare ga Peini Moswere a sa robala ka kamoreng ya gagwe o tla ka go nna o rentieteng ka mmagaitleng re motia ka mmagaitleng a re fetse motia ka mmagaitleng o kare Peini le ya saka wa boa gore ka mo dimpeng re tia mo dimpeng bjale ga re robala bošego ngwane Peini Moswereng ka mo o swara boima ga Peini se tsogile mo go wena. Ntle le mathata a gage a hlalositšeng le a o fetšang go atlaletša gone jwale ka lapeng la gago go diragalang ka kwa lapeng la gago mo e leng gore wena jwale ka motswadi le wena mohlomong o lekile gore nka thiba mo a go thibega? Awa ka kwa lapeng la ka banna ke lekile gore ke a thibela bana ba ka gore no ke ba defende ka mo lapeng di a boa ba kgalae re fe ditaba tate ka mo lapeng di boa ka kudu ka re le mogekolo mane a mbelegeng ke itse a nako ke bereka ka mašomo re le mo batšekelelane re ka taya matapola ra re re gola le kgono ga re fetse gola le kgono bošego boo a re fitlha gae ka bo 8 mogekolo ke re ke morekele koleteleng ke santse ke morekele mogekolo ele gore ke a hloka mo dispotwaneng tše tša marekisa ka mogwego aowa ke santse ke fitlhe mola ke re ke moreke mogekolo ele ke nna ke boela mmerekong ke mosadi le ene a ba bereka ka mo matapoleng ga ke boele le mogolo wa ke ba bereka le ne bereka re le boraro ga re bereka re le boraro mola ao ka moswane nna ke foko ba le mogekolo gomme ba le mogekolo o laetse ene ngwana a rago nna ngwana ke saya marutong a o sa re ba marutong nna ke foko ba le mogekolo o šuka mo o tlhokofeng o tlhokofetše a laetse a ya go hlapologa and then a hlokofalela ka mola a ileng go hlapologela ka gona. Aowa ke mo hwetša gore distance e telele mone go tloga mo go fitlha mola go bona mothiyele ka mokgoneleng ka gona mo lefo ya re tsena mo o tlhokofaletše tseleng o tlhokofaletše tsela ka lebile forong mo go tswang metsi ka bosaeteng ba mmedi ka thoko a swere thoko se ka seatla o bontšha a bolailwe goba o ne o bontšha e le gore ke motho a no weleng a tlhokofala? No o bontšha a bolaile ke tšeo a ke tse gore kare a ke are aowa data gape leto la ka le ya baba ga re leto la go le ya baba ke re aowa mo leto le baba jwang aowa leto le ba maago dula motse mo iša sepetlele ga mo iša sepetlele ba mo tšea samente ba mmeregoša ka mo morago go tloga bole fo bona dintho se ka thubo ka dintho mo ga dula ke bolela so go na le dintho ka mo ntho a di tšhila mo seropeng e nngwe mo momong Moroka ya be ke re pele ke tsena nke ke koma matlaletša gore ge ke tsena re irume o nyako bolela bafo ke ra wena mo fe number 3 o lebane ya mo fele ya ke nna Shon Leshaba from Mogalajane nna ke kere ke ya polong a ke itlhamola polong to ba re ke no thinyega le bile a ke re ke thinyegile nna ke tloga ke botša mama ke kwa gae ke ba botša ke re a wona ke thinyegile awo mama le bile wa ntšea le bile nkiša sepetlele a nkiša sepetlele ba ntšea kwa sepetlele ba no re awo mo lerapo le shiftile awo ba tsenya samente se sengwe sa go tloga mo Kokoilaneng go fitlha mo awo ebile ke tloga mola sepetlele mola awo ka thomo go hlatša bokheri awo mama ke ga nthoma a hirela transport a bona gore ka taxi ka se gone awo mama ba ntšea mola ena le monno wa transport ba nkiša gae a fitlha gae awa mengwaga yaya ba fitlha moporofeta kwa gae a gore aowa a pola ngwane o samente seke a pola samente sela ke re ko bula mo ba se dipa ka sekero so samente sela sa no tswa bolai o tleng ka ka tla la pakete so o mo etswa mo letolelwane mo a wa feta ngwaga a feta ngwaga wa thoma engwe mo Kokoilaneng gape a o thoma mo Kokoilaneng wa tla moruti le ena re thuša ka tsona a thoma nthuša jwale ke ntho ba re ke jwale di ya nyana ba le ra thoma ra ye ka mo dingakeng re thoma re ya ka mo dingakeng to wa thoma engwe she gape ka mo saeteke ya re ruga le tše pedi so ke ya tswa ka birthday ya ka le bile ya tswa di le matswele so di le matswele so ke ga ntho ya thoma dithula ke re thoma tšhologa bolai maoto a laka a felela ke maatla a sane dintho maotwa a sane dintho ka moka ga gona ya ke tlatla ke di bona dintho tše a gona bothata
mma gore na o ka tlaleletša kae ke nyaka gore ge ke tlo fataba mo ke le rumele yona a ke lebogang tate Moremi Thobela. bolela ai nna mora tate Moremi ga botse sa le nna ka phila ka malabagadi jwa ka ke ne le bothata a seng ke ba lephelo bo botse wa go kgatlha ke ka mokgo ka go ba ka gona ka bogadi jwa ka baka la gore ka kua bogadi ke ile ke sa thoma sa jo ke nyala ke sa nne ngwana tlhokofalela ke ngwana 5 years ngwana o ke no tloga mo re ke ano ke eng forong ke a boa ke ngwana ola wa ya boa forong ngwana ola o no boa re mama ke tlhabile ke sekgopa go nyaganyaga maje ke re ai wena ka lase le ka ditlolo gore ke sekgopa ya wa ke jene bošego ngwana o no tlaka wa ba jara tša re iša maporofeta re ngwana ola o thibega moroto ebile wa tlhokofala he banna 5 years kgarebe ga e sa ke sa le 5 years ele ke sa kgotsa mola ke sa tse gore bokiritšang ke a bja tata go bona a bereke le na re bereke reno ba batho daga a ba re ke re ke sa kgotsa jela ke go tlo tla tša magolo a bona a jaiwa ka ma go robetseng yenao ka motšea ka mogare ga bona a ba re la re ba re buile toilet mokgekolo ke ile ka botšha di-next door ka moka a mokgekolo šo kae ka ba ra oa a se ke re mmona moago ga mojoko a wa ga a gona gante mokgekolo a ba ke sa rotogela bua family ngwe ya borena bua ke ya go nyaka kere a bena mokgekolo a re mmo a bo ka kua re fitlha ka kua mokgekolo no kwa ke le kua pateng ke sa tswa kwa family mogalabe ka mphonela o kae ke re awa ke nna o ke nyarela ka mo family ya borena ke a theoga a re gape mammasho mamma o riang a re gape o tlhokofetse mamma o tlhokofetse a wa ke fitlha ke kgwetsa kwa basadi ba motse mogala jana ba bibile ka jejana sale ba moje a re swere a sa metse tsogola a swere mojoko a wa nna ke fitlha ba kate ke emela mola ke a kgotsa ga o bane ore ga o mmolaile ba era wena ba ra nna ka nako je ke kgole ya 5 months bonna jo a re go mothosa njo ratso ka thuša ke kgoro a mogala jana kgoro ya re go mme reng kgorong ga re fitlha kwa kgorong tshipi alla a re mokgekoloso e reng go mokone ga ba fitlha go mokone a re ka baka la gore mokgekolo o sa ile mmošareng ke o bina ka makhutšo lena le rwalaneng ka koloi tša mogajane re eng makhutšo ga ba fitlha makhutšo ao na ke ye ke ka malapeng ke sa suela ka mo mokgekolo baeng ba ba tswang polokong ya mokgekolo sa go jo go le ditšhi ga ke sa dutse monna wa mphounela gore gape mokgekolo mo ba re go nyakega wena nna ba re ko wena o tsebang ditaba aowi a wa botsa mokone ba romele koloi a bo ke ile ke sa suela molao ke ge koloi tsenentšea ya legotong ba re ke legotong ga ke tsena ma legotong mola mokone o re a tsena a re ngwetsana sa tlo wa tshoga wa tla mpakela bothata ke re a ba mokone nna ke tsebe selo a ke tsebe gore bothata e ka ba jwang ka nako jewa le ke dutse ke kgole ke no dula mo ke lapile letšatši le a re tšhomo a re o ile a le go mmeile ngwetsana ko wena o tlong go tlo re namola re ke le namola ka nka rena kgwedi mokgekola sona a tla tara gone o tla kgopolong o montshino wa badimo le modimo gone gore ke bolela mokgekolo o nontara a re gabotse gone o ka re ulwa le mokgekolo a se go ba semešanyana se seng a ileng ano se kaya a se bolelano le wena ga rena ba fela nthara re wena magontlabile ka mo ke hlapologa mohlapologo a ka wa o gone ka re mamma ka re le tsofetse le lebetse ke era matswala go mago ema pele mokgekolo ga a hlapologile mohlapologola o a timela ngwana gago o hlokofetse a sa tlo a sa kgona go hlapologa alright mohlapologo o a timela wa hlalosetša mokone wa tšwela pele bareng mokone lapile a re bale o bone bang gore moruto wa gona ke rala mokone kere awa ke mena ka kare ke mokgekolo a o lebetso mara go ile go tla mokgekolo mo mare go e boka bore o hlapologola go tša mohlapoloso gona wena o tšee molora o tšhela o tla bona se tša moruto se tlo bona a wa ka nnete mokgekolo la ešo o rile moloro o la sa tla tlo a bona seo ga bo go ile le mengwaga gomela ke sa kgwetsa tsona jela ke sa bolela ka tša mokgekolo o lale ka mogola jale ka mo ke hlagela ke ngwana šuba le yena o tswa komeng ka July ka December ngwana o thogegile loto ebile kere ka re le sepela ga kudu tso le mo ke iše ngwetši gara ngwana kua ke moše seabuswa ke iša ngwetši seabuswa ke tla re mantaka ga ke fitlha kgwetša ngwana la bja loto le lebja le hlakahlakana ga ke ya stopong ke fitlha mola ke emiša taxi ke ntšha tseleng ke re tša ngwana tšholemošeng re ke ya le ena ka sepetlele ga re fitlha ka sepetlele ngwana taxi a ke timela a feta batho ka moka a fitlha ka ba re x-ray doctor eno fitlha ka kua ntate Moremi mehlolo re bona doctor state a gore tšee ngwana a ka imonokele mo a mohlabe tshwana o itea ke letswalo a goma hai ngwana kere ke mo itea ka tswala kere ke ya mohlaba tshwana ke itea ke letswalo a ke no mo rapha ka lešela ke bee samente ka a nnete a wa doctor modimo ya ria ka mo ya mmeta
nna te ke tswana ke mmelege bola ke monna ga boko mogolo ke tlokutla ke re ke fologela tepsea sepetlele ngwana ola fa letlhatso le le kgeri fa a ba wa ke moše ka sepetlele o ke a gae gape tse bela a setse ke re di bona sale ke bela ga re fitlha ka koloi re fitlha mo gae ga re fitlha mo gae ka kena wa re a bua le ngwana o le bola wa thaboga bua ngwana o la šhele bua le notlo tse le tse kgeri le matlho a la makheri re phetaphetha ditalwana le maporofetana a modimo ba ria ngwana o la fetša mola a hlapola morotono ba mo kheri ngwana o moso wa sepela a wa ke ge napile re tlhakatlhaka ka dilo jela jale go mma ntho jela šire ngwe ngwana ebile a ra re ke a moria wa botse selo se se lego se se molommeng mo be se santsweng ke se tswele mo nokeng kutuse jale monna o la moria ka taelo jela sano tlema mo sa ema ka mo sa re matswele ka mo wa re matswele ale le se se ntshontshontshong tate morre mohlolo re o bone napile maitse mararo a wa se thula sano re toulo kutu ka mo le gona ga re ke a di go thoma ka mo le gona gore toulo gore kutu gante ke tla bona ke ile a ba ngwana o la ka le ka ditalano ka re ile ka kae go bora tseba kae nna ebile ngwana ke tloa maloba ga mponela a re mama ga mo go ke tenneng ke phelo bua ka mogagefi nna ke kgopela gore ke ko bonana le bokakapa le bo moremi ba bone mathata a rena gore a swana le a batho na ka baka la re no tlhaka ga gone nto e lokang go no tlhakiwa alright ya košeng ile ya fela ka gore ntaba o raela košeng mokone o sala a re fea lefateng ke ile ke bolela ke bele ka re pile ka re a re ka ke šina go bolela ka ya moroto ka bolela ka ya gore mokgekolo tšatši le leng o ile ka botša ko mosadi o mongwe wa rena wa kgoro antherare wena a o šetse mokgekolo wena mokgekolo bošego wa tloga o tla go nna mputšhare mmamanyane o kae apila ke a kgotsa ke botša mokone mokone o re make o kae ke nno gore ke dutse ka mokgo ka re ke moima ka no šupa ka morago ka re šo a monneela microphone o no re ga a bina mokone a bina molatla molare ga re boa teng o tlotlo re botsa gore mokgekolo mmolaile o ne le boma gwa teiwa matsogo a be sa le mokone a re bja gona mo tate moremi le gone bale ke tsebe gore mo matswala ko ile mara go kwetse gore ka kua be ba mo išitse ka ntse ba mmolaya mokone ga bolela gore be ba re batle ba tšee nna ngwejano ke tle ba mpolaya mokgekolo kampe bolaya nna lapa la ka re tlo šala leng kampane ba bolae nna mokone ga re botsa mara o ile le phethela ke a wena gore phetetse ka baka la gore gologano ba gabotse alright so nna re le bogatate ga le thušitše mama lapa la gago le na le bothata ne ke kgopela go thoma ka ngwanola o ne setlhabi se sepela le mmele wa gage o re wa nona o tla re wa nona gane o ne seješo se tsamaya mo kae setlhabi se sese se ba mo saeta mokhubung mo ya then ge ba ntiatia ka magetleng sa shifta se tla ka mo kore a ke thoma selemo ke re ba itima kere ba itia mola ke kwa dipain ke ko kare sa phatlalana then a ba tlogela sa thoma se tla ka magetleng then ka magetleng ba ntiatia gape ande a ba ntia so kore go hwetša ba nnoiša metsi ba re nwa metsi gore o se ka hwetša o bolaya ke phefa ande gantšhi nna tlhabise se tla ka mola e le june ke robala samente nna alright ke tlo lebelela re setlhabi se se leng mola go ngwanola ke eng mopapa re tlo lebelela gore setlhabi se leng mola go ngwanola ke eng a kere and then go ne bothata mabapi le tabeng ya mohlapologo kua gae go ne bothata ka lapeng ngwana shu ne bothata o bola maoto ngwana ga a fole ngwana o bola maoto re mo lebeletše ngwana o nyaka go alafiwa ka pela ka mokgore ka kgonang mma gore na taba tša lapa la gago ke tše thata kudu ka lebaka la gore go bontšha gabotse gore a go ne kwano kua gae kwano a e gona so solanka go se ne kwano go ra re go na le ntwa taba ya ngwano ke tlo ya go bina ga mphatlhele ne malefo ga botšhupe ne ka sontaga ne kgala bo tla re botša re ke sontaga goba ke bokibelo go sasa ke duma go phekola ngwano a ka se phele ka dintho ngwana o golofala re mo lebeletše ola o sepela ke selo re mo lebeletše o robala samenteng ngwana o jile ke mohlapologo wa koko go bo timela boi ya kae
gape nka se tlhapologe mo motlhapologo wa tsamaya ka tshepa gore ke tla tšea molora ka tšhela kua ga bolena go kitima nto nngwe e seng right Moroka a ke dumelane le wena ge o re go kitima nto e nngwe a ga e right ka gare ga dipolelo tša mama Moki ke thaletše polelo ye nngwe ye ke kweleng e tloga e le bohlokwa tate ge a phekola batho bake ke kgopela lenkweng ga botse o re mokgekolo o tšere lehu la makoti a gage a le jara magetleng ke kwele ga botse ge e ka ba ke kwele mokgekolo le bawe ba beng ba mmotša gore re ya go tšea makoti a gago mokgekolo a botša bona ba wa beng a ne le bona ka nako eo gore go ena le gore makoti a ka a sepele tšeang nna gane mokgekolo ge a šalle a tekana jwalo mo go batho ba ke gore tšeang nna le seke la tšea makoti ke eng ntlo a beng a e hlakantšha le bakgekolo ba kapa batho ba mmolaileng ba e leng gore o be a swanetše ba bolae makoti yena a tekana gore le lehu ke a le tšea makoti a ka ga e felo ba be ba hlakane ka eng le batho ba ke ge ba šalle ba gapeletšega gore go swantše go tsamaye makoti ene le yena o sepetše a re ke ya go hlapologa a no timela o rile ke ya kae ke ya go hlapologa a re lena le seke la tsoga o ile a re ke bolaya ke mala le gore ko kwa rena go laetse gore motlhapologo sa go thoma re sa le bana nna ko kwa rena ba sa dumele re ya go rutela ka gare ga dipaketane bo go ne e setlhwa mo gae mo jarateng ba re before re ya go robala ka bo 6 re ya go tlhapologa kwa jarateng a nya ke re ya ka paketeng ka gobane gane o ba tseba gore motlhapologo wa gage o a tšhaba ka mo paketeng so ene ikwa ge mokgekolo a laela a re ke ya go hlapologa mara le seke la tsoga o be a tseba gore ge ba ka tsoga ba tlo mmona gore wa tsamaya o ya go tšea lehu la gage le e leng gore be le swantše le tšeko go ne taba ka ba re batho bao ke be le batho ba gago ba sepelang nabo bone ena o e tlhalositša re be le sekimi kgekolo ba ne kimi sa gago sa batho ba bošego Moroka taba ye mo pitšeng tše golo a re thome go kopana le yona malobanyana fa dibekenyana tše di fetileng go tlileng kgarebengwe ya go tšwa tafolokopo mo ya re nna le sehlopha ke kgale re senya jwale ke nako ya gore jwale ke bolae ba gešo jwale nna ga ke nyake jwale ba re kamare go tle go kgwenna ke e gopola ga botse polelo eo jwale mokgekološo o ne le batho gore re lwe lehu la makoti o re e seng ka ngwetši yaka kampane le tšee kampane lehu le le swantšeng le tšee makoti ka mare le tle mo go nna gane mokgekolo ba a tumile kang ke ka mokgwa mokone a go bolela ande mokone o boletše le taba gore mokgekolo ba a sa di tsebe a re mokgekolo o dišitšwe ka gare ga nama kolobe so a re tsebe gore o tlogile ga gabe le tšona gore o rutile ke bo makoti o rutile ke ba motse o no re šea question makare o jile nama kolobe a rene ba maapela ka pitše kgolo tate tabe tše ka nako di bolelo bolo gona wena mokgekolo mmago ba letla bakang mokgekolo se ya go ntlaba ka sona le a ba le teng e nngwe e mo swarang ka hwetše ke sa kweše teng e ka re ke yambo bathong ko phetela ditaelo ka hwetše e le gore no taelo e ka mokgwa e leng ka gona e ya palela ka mokgwa wena re phetela ditaelo bjale ga re tlo ya go mokone ya re botse gore aowa go mokgekolo o tšo ja nama kolobe kae kae bjale ke re ke tswale taba tša gore nka se thule ja mohuto moyeng bjale ke ga hwetše gore no
ke ga ntšha gore bona wene mokgekolo kwene o swantse o tla gore botse gore ana wene mokgekolo ga a sepela o swantse o mpotse gore mmolaedi o na le bamang. And then taba ya go timela ka mohlapologo o bo o e tseba ya mohlapologo ke e tsebile ka mokgekolo ga re botsa botsa ene mosadi ga ke re bjale basadi bona ke baphela bjale ke ga e ya mpotsa re gape magoro o timelela ke moroto ka mo bjale ka ga ke re ae o timelela ke moroto ga ke sepela ke ya go motho e mongwe mola motseng wa Sebele ka ga mpotsa a bo mokgekolo o timelela ke moroto mara ga mpotsa gore ke maa bjale ka ra bore no bona bolokeng. banna nna sa le banna moroto a o ne o timela mohlapologo o timele moroba gape mohlapologo ke pheko mokone ore ke jusa batho ba bošego go ba ga molayo moroka mo metsotsong e mebedi a ke tsebe gore ditaba tša batho ba ka mo go dikwang ka gona e sa le tše dintšhi goba di fedile goba go nošetse paranyane e leng gore e tla felela meropeng goba go tla go dira jwang mara e fela go ya ka mokgwa o di kweleng ka gona mongaka re gopela gore o rumele yona a ke e rume ka gore ke tlo ya le bona ga mphatlele re ye go nyaka maphelo a bana taba tša bona e sa le tše telele ke nyaka go thuša bana ba ga mmogo lelapa la gago mme ga mmogo le ngwana wo a timetšeng ba motswaletšeng mohlapologo and then le koko le yena mo a leng gona o tla kgona go utulla tše dingwe tše e leng gore di be di direga mo go yena wa ikwešiša jale ke tla go thuša re bone gore re bereka jwang ke tla ba thuša malome ka kapa nna ke a leboga tša bona ke di iša ga mphatlele ditaba ka moka di mola godimo ga mokgala boa gešoa ga malefu re o bonana le ena ke leboga batheeletše ke leboga ka mafaratlhatlheng ke leboga kudu thekgo ya bona ya ka mehla ke a leboga le bašomi mmogo re leboga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 ifm re leboga ba ga lešaba go tšwa ka mogalatšane re lebogile ba ga motileng go tšwa ka lefase la 7 stata re lebogile ba ga podile go tšwa ka senotlelo le pete skrala go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane ke tšwele tswede